Добрый день. Радио Свобода вітаю вас сьогодні у Мінську на фестивалі «Свято родної мови». І сьогодні з вами на протягу 5 годин у напростовому ефірі. Незадовольним. Дякую, сябри, за святом ще раз. І слово, раз уже все постали, Михайло. Я так само маленькую презентацию скажу, что у нас вельми насыщенная программа, вельми насыщенная и разностайная, и различная у тим ліку на різні узрости. І у нас буде так само і дитячий блок, який буде прикладно з 15 до 17 годин, діток буде зустрічати театр Батлейка, будуть зустрічати їх і ставити, де виступлять так само наші літератори, такі як, наприклад, Віктор Мартинович, А теперь передаем эстафету у всей этой насыщенной программе, про яку ми так шмат сказали, а теперь час уже її показувати. Каліласка. Так, є вироби. Одразу Каліласка Андрей Гаранський, це ремесник. Господар Андрей, Каліласка на сцену. Колькі словов про те, що ви сьогодні репрезентуєте. Гості, давайте Кульдар. Привітання сябри усіх зі святом родної мови. Я ремесник Гаранский Андрей, и я роблю бело-червоно-белые напульсники под розные строи до настрои. Со святом вас всех, и нехай все будет добро. Нехай все буде добре, Андрей Гаранський, ремесник, Каліласка. А наступний Каліласка, фонд спадщини нашого славутого земляка Михайла Клеофаса Агінського з Молодечного, господариня Олеся. Повітаємо, шановні людці. Добрый день, шановне господарство. По-перше, всіх віншуємо за святом родної мови. Вас вітають сябри доброчинного фонду спадщини Михайла Клеофаса Агінського. Гэты год 2015 у Беларуси не только год молоді, але так само и год Михайла Клеофаса Агінського. Это год его 250-годия со дня народження. Вядома, Михайл Клеофас усім вядомы як стваральнік паланезу Агінського, але між іншим ён займаўся, галоўнай мэтай яго жыцця было все ж таки аднаўленне Вялікага княства Літоўскага, і з гэтым звязана жыццё яго і дзейнасць. У сваю чаргу наш фонд спрабуе аднавіць спадчыну Михайла Клеофаса Агінського не толькі культурную, але, так скажем, дыпламатычную. Запрашаем усіх вас до нашего стенду з нашими сувенирами, примеркованными. Вот там мы находимся. Так само у нас вельми бронзолету с белорусскими орнаментами, которые я решил не показывать, потому что неведный добрый будет это важно. И разные іншие речи, завушницы, брошки, всякие штучки такие пригожие. Так что заходите, Каліласка, чекаем вас. Дякую. Дякую велике. Всякие штучки пригожие там, где-то в гандлёвой зоне от Нетмануфактуры. Каліласка, народные ляльки у пригоживания. Юлия Каторжинская, просим. Кажуть, угородні всі модні. Сьогодні у вас так само є така можливість стати модними, як і у той городні. Каліласка, мятлики от Машарских, господариня Вероника. Презентуйте свою продукцию. Здравствуйте. Я представляю бренд Батлоска «Мятлики от Машарских». Это галстуки-бабочки с национальной вышивкой. Они представляют собой как оберег, маленький аксессуар, который будет оберегать всегда мужчину или девушку. Вы можете посмотреть и примерить разных расцветок у нас. И для детей есть очень маленькие бабочки, тоже с вышивкой. Все красивые. Приходите, покупайте. Мы рады будем вам. Кожному белорусу по мятлику от Машарских, как быть отметными. Наступный Каліласка, белорусская бижутерия, Василь Подобедов. Попросим Каліласка, потримаем шановне господарство, грецького файного дітюка. Добрый день, уважаемое господарство, усіх со святом народної мови. Ось, я Василь Подобедов, сам з Новопольська, з'являюсь не тільки майстром, який виробляє розну ювелірну біжутерію, як, наприклад, ось Гетто Ланцюжок. По 16 столетии принимали удел у фестивале «Времена эпохи» в Москве и брали Кремль. Так, у парке Коломенском. Вельми часто мы ездим по всему свету и представляем там наше белорусское воинство славное. Коли что, подходите на мою продукцию трошечки. Добрый день.
Меня зовут Олег. Я представляю белорусскую керамику. Я возрождаю, так сказать, традиции. Керамика сделана безглазурная. Ее можно использовать гляки, миски, горшки для запекания. Керамика, которая сделана руками, с душой, всегда приятно дома использовать. Покупайте, приходите. Спасибо вам. Со святом. Со святом. А молоко еще смачнейшее, коли оно таких файных гляках заховывается на годы вечера. Ось я роблю ось такі файні капкейки. Вони можуть бути шоколадні. Ми займаємося виробом історичних упригожувань, перш за все, ось по технології лиця по уплавляемым формам. Гэта вельмі старажытная тэхналогія яшчэ з давніх часоў. Гэтай тэхналогіяй карысталіся нашы продкі для вырабу упрыгожвання, для аздаблення сваіх строяў. Один годинник ось только что уже пошанцевало набыть. За так дякую вам, дякую за воду луч. Калі ласка, господарства, белорусские годинники, нарешті мы дочекалися их. На нашей руце буде показывать белорусский час, белорусский годинник, нынешние программы, музычно-забавляльная, гульнявая частка, фотостудия, форвард, калі ласка, на другі поверх, по лестнице, там так само насыщенная программа дзейнічае у гэтыя хвіліны. Я прошу, калі ласка, наступные, кто у нас на презентацию. Гэта у нас будет белорусские не только годинники, мы уже выходим и на IT-просторы, просторы кибернетики, гульню, да, и так само забаву. Калі ласка, у нас зараз буде презентація гульні комп'ютерної легенди Эйзенвальда, белорусской студии. Скажите, как ласка, правильно? Студии от Redux Entertainment. Это по-белорусски зараз звучало. Redux Entertainment. І сьогодні ми презентуємо вам гульню, яку розпрацювала білоруська команда от Redux Entertainment. Гульня називається «Легенда Эйзенвальда». Хутка вона вийде з офіційним релізом. Але ще до її офіційного виходу уже десятки тисяч чоловік з Північної Америки, Європи, Росії, інших регіонів набили її або додали в свій віш-ліст. Гульня вийде амаль на всіх сусветних мовах, які лічаться сусветними. І вельми приємно, що до гэтага шэрагу додається і беларуская мова. Беларускамоўная лакалізацыя з'явілася дзякуючы энтузіязму двух хлапцоў, якія самі звярнуліся да распрацоўнікаў з прапановай зрабіць пераклад. Зараз яны распавядуць нам, што іх на гэта натхніла і што нарэшце рэшт атрымалася. А пагуляць у гульню вы можаце ў гульнявой зоне, на другім паверсе стаіць камп'ютар, і вас чакае сам распрацоўнік, які дапаможа з нейкімі тэхнічнымі пытаннямі. А зараз, калі ласка, Александр Шумскі. На беларускую мову як камп'ютерні гульні. Пакуль ідзе прэзентацыя камп'ютарнай гульні, мы ўсё ж спынімся ля стэнду з фірмовымі гадзіннікамі ад кампаніі HeyBY і з завода гадзіннікавага завода Луч. Вераніка, якая прэзентуе гэтыя унікальныя гадзіннікі з беларускім арнаментам, адкуль з'явілася гэта ідэя? З чаго раптам? Як адкуль? Паглядзіце, які папулярны беларускі арнамент стаў апошнім часам.
І сапраўды вось гэта ідэя нарадзілася ў размове з армянскімі сябрамі. Яны сумавалі па тым, што ім не хапае чагосьці нацыянальнага, і мы з сяброўкамі таксама сумавалі па тым, што не хапае чагосьці нацыянальнага. А паколькі я ў гэты час якраз выкладала англійскую мову на заводзе «Луч», на заводзе «Прамень», я паглядзела, што гадзіннікі гэта вельмі цікава, іх робяць вялікія прафесіяналы, то мы падумалі, чаму б не зрабіць такую серыю гадзіннікаў. Гэта робіцца проста, гэта спецзамова ад завода. Завод вельмі любіць такія спецзамовы, таму што ён як бы робіць аутсорсінг сваіх такіх маркетынгавых. Любую замову можна зрабіць на заводзе? Калі замова большая за пэўную колькасць, то так, можа кожная карпорацыя. Где порекомендовать Юлия и Вероника? Тады бліжэй. Вот что пойдзе для моей руки? Ну тут яшчэ на сімвалы трэба глядзець. Сонца, там нябесны огонь. Можа быць, з гэтым так звязана. Вы падумайце, што вам бліжэй. Я думаю, Вячеслав, вы огонь. Огонь? Значит, гэта я. Ну давайте теперь, Юля, мне А можем примерить. А можно примерить? О, давайте поспробуем. Давайте мы наденем, вы уставите. Нам сказали, окей. Все, бывай, фестина. Одно, як сказано у Біблії, Буду патрыётам абсалютным. Зрэшты, у мяне калісьці быў гадзіннік «Луч» з выявай пагоні. Быў такі час, калі Беларусь здабывала незалежнасць, тады таксама лімітаванае выданне было. Ну і як? Фрызуры. Любімы колер, все, тады, Юля, гэта вам? Жаночыя гадзіннікі таксама будзем выпускацца. А скажите, колькі прыкладна будзе каштаваць такі гадзіннік? Прыкладна мы арыентуемся на 1,5 мільёны. Недзе так. Ну, таму што японскі механізм, якасць добрая, гарантыя. То бок мы арыентаваліся на той рынок больш такой штучнай прадукцыі. І сапраўды іх толькі па 50 кожнага. Ну, это выдатна. Я думаю, што вельмі варта пажадаць вам поспеху, і каб услед за гэтымі гадзіннікамі з'явіліся у вас і нейкая новая лінейка, новыя ідэі. А скажыце, як на заводзе, гадзіннікам заводзе беларускай мовы карыстаюцца людзі? Вы ведаеце, яны не супраць яе, прынамсі. Вось па той час, як я там працавала, ніхто не меў ніякіх прэтэнзій наконт таго, што можа быць камунікацыя па-беларуску. Вельмі мілыя, вельмі прафесійныя людзі. Вельмі прыемна з імі працаваць. А што вас прывяло да беларускай мовы? Коласаўскі ліцэй. Коласаўскі ліцэй. Ну тады зразумела. Все адтуль, я, між іншым, каб ведалі, адзін з першых выкладчыкаў гэтага ліцэя. Так што поспеху вам у ваших таких цікавых творчих пачынаннях. Дякую вялікі. І мы нагадваем, што мы знаходзімся у бізнес-клубу «Імагуру» на свяце беларускай мовы. Радыё Свабода працягвае свой рэпартаж, і мы будзем і далей знаёміць вас з найбольш самымі цікавымі падзеямі. Я хочу адзначыць, што тут сабралася вельмі і вельмі шмат людзей самых розных пакаленняў, зусім нечаканыя, ад 3-4 гадовых дзяцей да 70-80 гадовых. Такім чынам мы бачым цікавасць да мовы самых розных людзей. І я, до речі, хочу вам нагадаць, шановныя гледачы, што вы можете выказваць свае ўражанні. Вось тут вот злева будзе, злева ад вас манітора, там якраз можете каментаваць, калі вы глядзіце нашу трансляцыю на Ютубе. Юля, вы не забудьце абавязкова крыху пра тое слово, якое, ну, мне вельмі цяжка вывучыць. Твиттер, хаштег, лайки, фейсбук і гэтак далей. Не забудьце ў твиттерах пазначаць свята беларускай мовы з хаштегам. З хаштегам, абавязкова. Я, правда, з цяжкасцю разумею, што это такое, але цалкам давяраю маёй сімпатычнай калеже. Я прапаную зараз разам з нашымі гледачамі пайсці і паглядзець, што тут адбываецца, якія прадстаўлены, што прадстаўлена ў гандлёвай зоне і што тут цікавага. Добра, айда, праходзім далей. В принципе, что хотел сказал, додам только одно, ну, самое дробязь, что это першая гульня компьютерная, буйный проект, официально выходит на белорусском.
Давайте, может, Они специально искривлены. Так, дякую велике нашим розпрацовщикам гульні. А я запрошаю, будь ласка, Настя Кухаренко зараз розповіде, що буде відбуватися на другій поверсі для нашого шановного людей. Зараз будем с вами. Добрый день. Добрый день. Вас как зовут? Полина. Полина. А вас? Вас нет. Расскажите, что тут такое цікаве? Ось бачите, тут є сметанковые, и так само есть сметанковые там з шоколадными дробками такие. Яны вельмі смачныя, гэта ўсё рабілася моими долонями, можно так сказать. Вось. А гэта што, крем? Вось гэта чырвона-белый наш сцяг, і вось гэта вот чырвоная полоска. Так, гэта так завецца мастыка. Яна салодкая, зробленая з цукру. Вось, гэта такі як джем з маліны. Вось, гэта таксама такі, як, мабыць, вы ведаеце, увогуле імі упрыгожваюць усё, што можна есці. Я цяжка разумею, Юля, больш тут... Слухайте, то може ви з нами поділитеся своїм рецептом, ні? А які тут рецепт? Молоко, яйки, што яшчэ, смятана, мука. Скажите, это ваш бизнес уже, ці аматорство? Што аматорство? І каго вы частуеце сваімі прысмакамі? Пакуль што маіх сяброў і сям'ю таксама маю. Вось вырашыла, мне проста вельмі, я вельмі люблю беларускую мову, і я вырашыла вось так вот выказаць сваю любоў. А што, калі раптам усё ж паспрабаваць арганізаваць бізнес? Лічыце это перспектыўным ці не? Ну, я лічу так, вось да мяне ўжо падыходзілі з прасторы бай, вось таксама гаварылі, папрасілі мои телефоны і гаварылі, што гэта вельмі цікава. Добра, калі бізнес, колькі такое можа каштаваць? Ну вось зараз я прадаю по 20 тысяч, вось, і можна ўзяць, напрыклад, дадому тут 6 ці 4 штучкі. Дякую вам вялікі. Ну што ж, поспехаў. Дякую вялікі. Шановні гості, у нас, як я нагадую, на 2 поїздки забава, містично добавляємо його на другій поверсі, де якраз зараз почнеться Настя Кухаренко і студентське аналітичне товариство. Розповіді про білоруські танці, музику, казковий бит, так само хотів майстер-клас перед танцем, так само діюча форма, зона лідерів структурних формах, другий поверх, конечно, на стенах, есть знаки, где у нас адукационная зона, где у нас забавляльная зона, где у нас полностью форма, дипломов, образования, прямо... Добрый день. Радио Свобода вас вітаю. А чому ви сховалися? Представтеся, кажется. Не хочеться? Ну, а скажите, як іде ваш гамбель? Вишимайки користаються попитом? Вельми добре. Серйозно, кольки ви вже сьогодні продали? Серйозно, а який колір більш купляють? Білий. Білий з червоним. Хлопці ці дівчата? Хлопці, дівчата. І тыя, і тыя. А вось сколькі каштуе прыкладна вось гэтая торба? Гэтая торба каштуе 150 тысяч. 150 тысяч. Ну, не так, это, напэўна, і дрэнна. А што ўвогуле у вас у ассортименте? У нас есть все. У нас есть и кубочки, у нас есть и пригожие завушницы, и на паспорт обложка, и на автодокументы, и все. И гульня есть настольная. Скажите, калі вы пачалі гаварыць по-беларуску? 5 минут назад. Толькі? Гэта першы крок зрабілі? Это першы маленечкі крок. Як вы шпарка пойдзеце хуткімі тэмпамі? Я думаю так, хуткими и долгими темпами. Ну, выдатно. Жадаю вам самое наилепшее у вашем бизнесе и у вашем желании быть белорусским. Дякую. Може, вам треба вишимайка? Вишимайку я вже маю, пізніше набуду. Дякую. Слухайте, Вячеслав, я знайшла цікавий стенд. Ведаєте, з чим? З білизни, я впевнений, я вже ведаю програму. Ідем! Пошли.
Шерах таких драйвовых композиций, как трохи расширить простор нашей. Добрый день! Добрый день, Олесь. Можно я до вас? Калі ласочка. Олесь Квиткевич. Прывітанне, сябры. Слухайте, я тут зауважила у вас белорусскую белизну. Расскажите. Гэта праўда. Тут вось сярод іншых беларускамоўных тавараў, якія ўжо досыць звыклыя для нашай аўдыторыі, ёсць і такая свежая рэч. Гэта майткі, сподняя мужчынская і жаночая бялізна, якая называецца... зараз на гэтай торбачцы напісана «Бялізна бай» са слоганам «Апранахі са значэннем», але пачыналася ўсё не так даўно. Нашы сябры, каманда «Узоры» стварылі вось такую шматзначную для кагосьці, а для кагосьці досыць адназначную рэч «Бялізна са значэннем». І мы дапамаглі камандзе «Узоры» зрабіць наступны крок, таму цяпер гэтая бялізна існуе ўжо ў некалькіх варыянтах, і брэнд будзе развівацца далей. Гэтая лінія «Роднае цела», яна складаецца з мужчынскіх і жаночых так званыя шорцікі і сліпы. Вось паненкі, якія любяць паказаць тое, што ў іх замест татушачак на іх прыгожых азадках, будуць мець такую мажлівасць. Вось, зараз усё гэта можна замовіць праз інтэрнэт на сайце «Бялізна бай» або «Прастора бай», а неўзабаве мы збіраемся таксама распаўсюджваць гэтую бялізну па традыцыйных, так бы мовіць, месцах для такіх катэгорыяў тавараў. Гэта ў крамах з споднім. То бишь, калі я прыйду в ЦУМ ці ГУМ, то хутка я магу набыць? Калі вы прыйдзеце сёння ў ЦУМ, то на вас там трошачкі здзівяцца на ваше пытанне, але неўзабаве, хутчэй за ўсё так. И все ж, какое значение бялизна со значением? Что вы укладываете? И ці важное значение для голого человека? Это, прынамсі, інтымная частка гардеробу. И... З гэтым згодны. Укладвалі хутчэй за ўсё продкі. Мы ж спрабуем інтэрпрэтаваць і па-сучаснаму зірнуць на гэтыя рэчы. Што датычыць тых значэнняў, якія нанесеныя на внешніх, Мы рады вас вітаць на нашым свяце роднай мовы. Мы зараз знаходзімся ля стэндаў прыватна беларускага тэатра Че, і размаўляем з адміністратарам тэатра Міколам Міхновскім. Мікола, як прадаюцца квіткі, на якія спектаклі людзі купляюцца? Справа ў тым, што яшчэ ўсё толькі пачалося, поэтому некалькі квіточкаў набылі на дзяды, некалькі на матах на кураж, там все наперадзе. Вельмі важное такое пытанне. Сёння ў Беларусі увогуле небагата тэатру прафесійных, і сярод іх толькі некалькі, прынамсі ў Менску 3, якія стала працуюць на беларускай мове. Тэатр Янкі Купалы, РДБД і тэатр юнага гледача. Ваш тэатр прыватны. Чаму по-беларуску? Все пачалося ад таго, што галава тэатра у нас Андрей Чорны з самого пачатку прыняў такое рашэнне, параіўшыся з сябрамі, з супрацоўнікамі, і адназначна было вырашана, што ўсе спектаклі, которые будут ставіцца у нас у незалежным тэатры Че, будуць толькі па-беларуску і не інакш. Дарэчы, апошняя прэм'ера «Матах на кураж і дзеці», і Брэхт ідзе ў перакладзе Геннадзя Бураўкіна. Скажыце, бізнес у тэатр гэта яшчэ камерцыйная установа, гэта бізнес, гэта прыватны тэатр, які мусіць прадавацца. Існуе такое меркаванне, што беларуская мова замінае бізнесу, не дае прыбытку. Як у вашым сітуацыі? Я не так доўга працую ў гэтай сферы тэатра.
Але хочу сказаць адназначна, што мова не замінае. Замінае ўвогуле тая сітуацыя, што склалася ў нашай дзяржаве апошнія 20 год. Каб была дзяржава сапраўды беларуская, ніякіх праблем і з беларускім тэатрам, і з беларускай школай, і всім астатнім. Я ад гэтага, думаю, ўсё ідзе. Мікола, скарыстайцеся магчымасцю рэкламы. Бываць я не буду, але только хочу и сказать, что вы не пошкодуете, коли прийдете 9 сакавіка на Матухну Кураж, палац профсоюзу, а 6 красавіка на Дзяды. До речі, з дзядами мы едем у Мілан на Сусветны тэатральны форум. Это для нас вельмі ганарова. Гэтую неординарную з'яву у беларускім тэатры. Поспеху вам! Свобода, мы с вами. Слухайте, а я пропоную всем... Растлумачили, что такое стендап. Тогда идем. Идем. Немцы, русы, кляты, рабский народ зрабілі на беларусаў найгоршы шкод. Зараз у нас починаються танці починаються, а там... Добре. Там? Так. Бацькі амаль што гвалтам пажанілі іх у дудках. І ўжо на палове абрады жанітьбы яны... Зараз мы прыйшлі на другі паверх бізнес-клубу. Тут, здаецца, нешта будзе незвычайна адбывацца, прынамсі сюды сцягваюцца людзі. Юля, вы не захопіць, то мы таксама з вами кінемся ў скокі. Задавальненне. І гэта мяне натхніла 5 год назад запачаткаваць праект «Петровскі фэст». У маёй вёсцы ў Шыпілавічах, дарэчы, гэта радзіма Шпілеўскага, этнографа, да гэтага часу у памяці людзей ёсць Петровскі кірмаш. Калі прыязджаюць госці, гэта не кірмаш продажу, гэта гасцявы кірмаш, які прызначаўся святаром. І вось 5 год назад я подумала, а чаму танцораў з Мінску не прывезці сюды і вось тут разам не патанцаваць. І так атрымалася, што вось у гэтым годзе у ліпені будзе ўжо 5-й раз адбывацца гэты Петровскі фэст. І гэта вельмі добры трэнінг танцавальны, таму што Сергей Георгиевич Выспарка, які мой настаўнік і ад каго я взяла вось методыку, па якой буду сёння з вами працаваць, танцаваць, ён, ну скажем так, ён вельмі добра вучыць танцам, і сапраўды, каб навучыцца танцаваць польку, яе дрова проста утаптаць. Это значит не гадзіна, не 2, ну а гадзін 20. І вось на Петровіц гэта атрымоўваецца. Плюс мы ездзім па вёсках, ездзім да нашых бабуль, якіх, дай им Бог здароўя, яшчэ хапае на Любашчыне. Яны вучаць і гатаваць, і спяваць, і печ тапіць, і все, што загодна, все, што мы іх попросім. І сапраўды гэта вось вельмі добры прыклад перастаць быць турыстам. Таму што калі ты прыязджаеш і увесь дзень пабудаваць гатэль, вось, але прыязджалі до нас і людзі з малымі дзецьмі, прыязджалі цяжарныя дзяўчаты, прыязджалі пенсіянеркі танцаваць. Ну, калі вы гатовы пажыць у намёце тыдзень і на свежым паветры, і прычым вас будуць смачна карміць, і вы будзеце многа рухацца і па вёсцы гуляць, то, калі ласка, пакажам, і тады ўжо будзем танцаваць. Нас кличут туди. Здається, тут усього тільки показують пакуль, що відеокліпи, а там нам і махаюць рукой, каб мы пайшлі ў тую залю. Што там, Юля? Слухайте, там настольныя гульні. Вы калі-небудзь гулялі ў настольныя гульні? Ну, як это не гуляў? Гуляў у шахматы, у шашкі, асабліва ў паддаўкі. Ведаеце? Да, а в Чапаева. А это вот у Чапаева, да. А Монополію гулялі?
Монополию? Не, ніколи. Кажуть, там это робить по-белорусски. Слухайте, а може там є що-нибудь інше, крім Чапаєва? Нейка білоруська гульня повинна бути, щоб замінила Чапаєва нам, да? 100%. Все, йдемо тоді. Свято на Петров, як я вже казала, Кірмаш Хейці призначена святаром. У гэты день приїжджав святар у Москву. Ну, за грати сажають весною. Я зараз... Давайте, может, кто-нибудь откажет. Так, На хвилину перабіць. Перапрашаю, што перабіў. Растлумачце, што, чаму найбольш людзей вось за вашым столікам? Гэта гульня паўстанцыі, гульня масавая, нейкі аналог, ну, аналог мафіі. І мы тут зараз сабраліся нашай вясёлай вёскай і вырашылі каго-нибудь наши крывавей, падабрэй. Кожны раунд азначае, на чый бок перайдуць беларусы. Это нейкія беларускія карты? Так, гэта не кшталт беларускай мафіі. Кожнаму выдаецца роля, і кожны раунд мы вырашаем, на чый бок перакінуцца беларусы. На касінераў, на бок жаўнераў і так далей. І кожны дзень мы каго-нибудь забіваем. Гэта вельмі добрая гульня. Яна вельмі душэўная. Тут можна на шыбеніцу, можна расстрэл, можна збегчы ў лес, можна і выратавацца, канешне. Але так, вось, далучайся до нашай вельмі файнай гульні. Мы забіваем, гэта класна. Але ж гэта жорстка. Гэта лепшых традыцый. Я пацыфіст. Ой, але гэта ў лепшых беларускіх традыцыях. У нас заўжды каму-нибудь што-нибудь адразалі, сякеру пад лавай хавалі, каго-нибудь забівалі. Усе паўстанні вельмі крывава разганялі, альбо вельмі крывава ў іх удзельнічалі. Таму гэта сапраўдная беларуская гульня. Па-мойму, гэта душэўна і праўкрасна. Абараняючыся ад ці заўсёды і наступалі. Так і вы не ведаеце, як у нас бабгуйску суседзям помсцілі. Таму я лічу, што гэта сапраўдная беларуская гульня. Вы ведаеце, мы з сваёй калегай там вось толькі што гаварылі пра тое, што ў дзяцінстве згадвалі. Трэба дошкай потым нікому біць па галаве. Гэта куды больш бяспечна. Але яна ўсё роўна крывавая і жорсткая. Таму я лічу, што гэта добрая аналогія і замена. Гэта вы прыдумалі эту гульню? Не, гэтую гульню выдалі выдавецтву. А мы займаемся, мы знайдзі сваіх, мы займаемся папулярызацыяй настольных гулян і распрацоўкай гарадскіх гулян, і зараз працуем над настолкай па Грунвальду сваёй. Але пакуль што яна не выдадзеная, яна не зробленая, таму папулярызуем тое, што ёсць файнага з беларускіх настолак, і сёння будзе прэзентацыя Дарт-1. І калі забіць усіх беларусаў, то паўстанне праігрывае ў любым выпадку, няма каму ваяваць. Ну все, не замінаю, робіць замах перед усім. Сложный повстанец, за партизане все у нас есть. И на ваш пункт. Прабачце, калі ласка, радуе свабода вас хоча крыху перабіць на нейкую хвіліну. Вы ведаеце, мы толькі што былі там за столікам, там яны гуляюць у нейкую вельмі страшную гульню, забіваюць ворагаў. У вас мірная гульня ці? У нас, вядома, у нас неверагодна мірная гульня, якая уздымае настрой, тут бачыце усе такія жыццёвыя сілы. Ідэю гульні раскажыце, патлумачце коротка, як гуляецца. Тут коротко, вельмі цяжка. Сэнс у тым, што вось ёсць каманды. Ну, чалавечкі насупраць, гэта нашыя каманды. Вось, і нам трэба будзе, напрыклад, па гэтым карткам мы тлумачым пэўныя словы. Там, дзе там камера. Вось ёсць карткі асобы, дзе нам трэба тлумачыць нейкіх выбітных беларускіх асоб. Там гістарычныя спартоўцы, ну просто хто заўгодна. Ёсць у нас цудоўныя карткі, якія надаюць настрой, гэта карткі з заданнямі, дзякуючы якім пры тлумачэнні прыйдзецца нешта там рабіць, можа там клацаць у даложні, ці там казаць як робот, нейкія такія словы. І ёсць карткі з перакладам, дзе мы просто перакладаем з рускай на беларускую мову ці наадварот словы. Кідаеце кубік і нешта такое накшталт лато ці што гэта? Які гэта аналог такім традыцыйным гульням вы вынайшлі? Ой, зараз.
Не ведаю. Ну якої? Що ти більше за все любиш? Радиму. Радіму. Бачиш, добре слово Радіма. Як зовут? Элина. Еліна. У якому класі Еліна? 5. О, 5. Да ти вже велика. У якій школі вчишся? 133. Білоруська мова подобається? Да. Як зовут? Адріана. Адріана. Скільки год Адріані? 9. 9. Слухай, Адріана, і як тобі тут сьогодні? Хорошо. Хорошо? Добрий день. Добрый день. Як зовут? Яна. Яна. Яна чого сюди прийшла? Ну, мама привела. Мама привела. А що вже цікавого Яна бачила сьогодні? Я гуляла у гульні. Гуляла у гульні. Дякую. Як зовут? Илья. Илья, бач, яке пригоже мужне ім'я. Розкажи, будь ласка, з ким прийшов? С Юлей и папой. З Юлією і папою. Бачиш, ну все. Зараз ми з вами поспробуємо відказувати на питання на білоруській мові. Добре? Коли нехто буде відати відкази, то піднімайте руку. Добре? Ну що, починаємо? Починаємо. Слухайте, назовіть, коли ласка, слови, які мають 100 зичних. Подказка, наприклад, стог. Які ще слова можуть? Стол. Молодець, браво! Отримаєш подарунок. Зараз. Може мені ніхто допоможе? Давайте. Цукерки роздавати, правильно, давайте. Так, стоп, у нас прямо... О, видатно. Хто ще? Ти їдла нечто? Стог. Стог. Правильно, стог. Правильно, все, видатно. Я хоч і не зима, я не... Давай, може, ближе. Роздаю. Так, слухайте, назовите, чим кончається тиждень? Неделей. Ня, ще варіанти. Тиждень. Мне здається, Юля, що неділя так само абсолютно докладно. Ну, тиждень закінчується неділею. У нас було 6 днів працовних, наприклад, а сьогодні неділя. Я лічу, що я не заслужили цукерки. Так само? Хто ще казав? Так само неділя. Ну все, хутко цукерки скончаться. Добре, а тепер вельми подобне. Що знаходиться у середині вишні? Браво, бачиш, скільки народу одразу. Та нам хутко цукерки. Ну все, не хлопець. А будемо лічити, хто більше заробить, той отримає додаткову цукерку. Бонус, так званий. Добре, а тепер питання до дівчат. От дівчата будуть відати 100%. Слухайте. Слово пішло до нас з грецької мови і означає мистецтво упригожувати. Я вам подскажу, что большесть этим словом користаються менавіта дзяўчыны і жанчыны. Мы любим стоять перед люстерком. Упригожвацца, але слово якое? Мы користаемся рознымі сродками, там, Косметика. Молодец, браво, косметика. Уже 4. Як тебе зовут? Яна. Яна у нас лідером. Ілля повинен був ведати так само. Не ведаєш, Ілля, косметика? Юля, я ведаю, користається косметикою. Так, давайте далі. Зараз буде таке трохи музичне питання. Якую соль нельга розтворити? Питання музичне. Ноту, браво! Вау. 2? А хто правильно сказав? Так само правильно? Правильно, так. Правильно, так. Все, глядите. О, уже. Так. 1, 2, 3, 4, 5. По одной. 3. Слухайте, Ну, давайте подтягивать. частки слова в школе учили? Вучили. А теперь давайте подумаем, якую частку слова можна знайти у землі? Корень. Ох, ти бачиш, які у нас спритні дівчати. В якій школі ви учитеся? 6-й гімназії. Гімназії Менська, так? І ви так само в 6-й гімназії. У вас там видатні наставники виглядають. Слухайте, ну теперь питання для мужчины, но вельми спортовое. Спортом займаетесь? Займаетесь спортом? Не займаетесь? А ты, Илья, займаешься спортом? Нет, только шахматами. Шахматами? То шахматы так само інтуляція? Раньше карате. О, я... Тоді агучваю питання. Слово узяте, Ілля, з греческої мови. Ой, пробачте, не туди поглядела. Зараз питання для неї. З японської мови, Ілля, слово прийшло. Или означает голыми руками?
Карате, ваш молодець. Так, ну і що, опошнє питання, напевно. Який часопис у лісі не знайдеш? Докладні наоборот, у лісі знайдеш. Який часопис? Не ведаєш часопис? Який часопис можна знайти у лісі? Дитячий часопис. Такі... Веселка у лісі, веселка, напевно, на небі лепш. Але такі з колючками. Нет, часописа такого нема. Кто колючий такі, ведаете? Вожик. Вожик, браво, молодец. Браво. Итак, подводим выники. 1, 2, 3, 4, 5. Як тебя зовут еще раз? Яна. Первоможца наша. 4. Як тебя зовут? Адріяна. Адріяна. Микита. Микита, браво. Ілля, слухайте, ще Еліна, бо у нас нема проігравших. Проігравших не може бути. Бо всі розмовляють по-білоруську. По-білоруську. І ми даємо такий захвочувальний приз. Одразу 2 цукерки. Дякую. І ще у нас 1, 2, 3, 4, 5. Акурат кожному по цукерці. От Радіо Свобода кожному по цукерці з подякою за вашу любов, шанування родної білоруської мови. Ну, а кого ви почастуєте гэтымі цукерками? Папу. А де ваша мама, тата? Там? Може, Юля, познайомимося? С батьками? Пойдем. Дякую вам велике ще раз. Добрый день. День добрый. Вы чья мама, расскажите? Яны Адріяни. Яны Адріяни? Так. Слухайте, расскажите, откуда такие просто разумные интеллектуальные девчата у вас? Ну, ведаете, Бог його ведає. Бог мене узнагородив такими дітками. Дякую йому за це. А так, ну, яны просто веселі і смілі, видать. Не стільки тих ведаў, на жаль, колькі, можливо, не, ведаете, щось спрацовує. Добре, а скажите... Чекай, дочушка, на, потримай свято. Скажите, чего пришли на свято? Ну, не могли не прийти, видать. Родная мова наша, то, що у нас засталося, нельга її забувати. Треба її шанувати. Дякую організаторам, дякую вам, що ви тут присутнішаєте, що допомагаєте у створенні цього свята. Вельми приємно, ми ось з гульні з дітьми гулялися. Такі приємні там молодь, дівчати, молодіони. Дякую вам. Да, всього доброго. Юля, ми обіцяли поудзельнічати у танцях. Так, Ідемо решті-решт. Там почали вже танчити. У белорусских танцах есть одно правило, мне на не подобается. Мужчины разом не танцуют. Девчата могут, мужчины нет. Причем Сергей Георгиевич рассказывал, что были такие выпадки, коли, наприклад, есть хлопцы, і вони свободні, так? А дівчата, ну ось, ну і яны їх ігнорують, наприклад, яны відмовилися з ними танцювати, що вельми рідко було. І пішли дівчата танцювати у парі. Так хлопцы могли подойти на вот сырок танца, их разбить и разорвать ихнюю пару, разобрать себе. Потому что, ну, и что вы нас игноруете, правда? Хорошая вельми логика. Ось, тому зараз я вам пропоную разобраться по паре. Навіть коли люди, человек вам не знайомий, ви маєте право зробити, тому що тут знайомий, ми ще танцювати польку-бабочку. Коли ласка, становитесь по парах, это значит вам... А? Так, открывайте внешне, внутренне, правильно. Так? Приметы. Направо. Коли ласка, становитесь возле Сергеем и Александрой. Так, становитесь и сюда парой. Сергей. Ага. Ось это наши... Треба танцевать то же самое. Трехкрок право-лево, але у паре. Так? Ідучи от за Сергієм і Олександром, у такому, починаємо усі вправо. С правой ноги. Бойка-бабочка, когда один из настоящих танцев, ты танцы видишь, еще не было поделения несколько с правой, несколько с левой. Так? Тому, коли ласка, начинаем с правой ноги, то же самое, что вы робили по одному, а не в паре. Старайтесь, те, хто мужчини, соправді, і те, хто стоїть за мужчин, нельзя поступно плечо повісити. Це вельми непригожо виглядає. Ось, просто вам повинно
комфортно танцевать, или прыгать не нажимайте на плечо. И просто идем вправо-лево. Добре? Давайте мы вас сюда все ж таки назад посадим, бо вы вельми далеко. Такие стучки, поймите. Так, зараз буде кришкова музика. Одразу сидіть, починаємо. Слухаємо, вспоминаємо, ловимо, де у нас там раз, і починаємо вести. Добре, тільки проводимо музику, що ще й нова. Ви керуєте. Просто по колу. Я вас віншую, ви всі дотрималися, елементарно. Далі, коли ласка, покажите. Так, зараз ми просто проіграємо. Так, це, звісно, не бабочка, но спробуйте сказати, добре? Оригінальний варіант, так як повинно бути. Там буде один новий для вас рух, просто зараз поглядите за Сергієм і Олександром, добре? Просто не повторяємо. Я забулася сказати на самому початку. Ось ця полька-бабочка, яку вам зараз показали, це варіант з Любанського району. Ось цих танців з однойкової назви полька-бабочка, варіантів вельми шмат. Так як вельми шмат у Білорусі лягоніх, матльотів, подиспанів і так далі. Тому що музика одна, але в яким регіоні, як придумали, так, десь підгляділи на Кірмаші, приїхали, ну, додали некий свій рух. І по виніку ми з вами отримуємо зовсім інший варіант. Наприклад, лягоніхи, яка з'являється докладно білоруським, ніадкуль не прийшовшим, ніадкуль не запозиченим танцем. На Любольщине в одном районе. Это маленький состав 18 и один из районов. 90 вариантов в одном районе. Уявите, сколько их по Беларуси. Так? Это вельми добре, коли у нас зараз есть такая ситуация, что мы все коммуникуем, там, кто с Витебском, кто с Полоцком. А ранее, дякуючи тому, что люди жили больше села, яны меньше коммуниковали, и эти варианты меньше смешивались. Это я до чего? Коли вы, например, пойдете на Кам'яницю, або ще на Куханні весни, і побачите, що, ну так, я пам'ятаю, ми там тільки бабушку танцювали, ось там було пусто. А люди будуть танцювати не так, не полопайтесь, ви маєте право танцювати ось цей любанський варіант, можете там включити новий, без питань. А можете поїхати в Москву і які-небудь там сховище пошукати. Ось, тому, ось цей варіант, він, ну, відрізняється тим, що після проходки шмат книжных стендов свою продукцию представляют шэраг выдавецтву и перадусім выдавецтву незалежных. И мы зараз для стенду выдавецтва Галіяты и гутарым с директором Дмитром Вишнёвым. Дмитрий, что вы представляете? Цишмат... Говорите. Дмитрий, розповідайте, які книги ви сьогодні вирішили тут представити? Це уся продукція ваша кожного часу.
Гэта не зусім вся прадукцыя, ну збольшага тое, што у нас ёсць на сённяшні дзень у асартыменце. Некаторыя навінкі у нас ужо і разышліся, нешта у нас са старога ёсць цяпер, мы можам прапанаваць, нешта можам з новага прапанаваць. У нас ёсць Александр Лукашук, у нас ёсць вяртанне нацыяналіста. Это першая. Другая книжка будзе на прэзентацыі, таму мы ласкава запрашаем 25-го у кнігарню Логвінаў, дзе адбудзецца прэзентацыя новага тома Александра Лукашука о 19-й гадзіне. Что еще у нас есть? С новинок у нас есть Алексей Палачанский, мой цвик. У нас есть Юрий Гуменюк, «Краина нездзейсненных мараў». У нас есть Анатоль Кудласевич, 13 дзён. У нас есть выдатный альбом Владимира Терубуна «На хвалях часу». Ну и у нас есть книжки, аж на три назвы. Юрий Станкевич «Брамнік завжди самотник», Юрий Станкевич «Шал» и «П'ялка». «Брамнік завжди самотный» трапил в спіс премии Гідройца. Есть у нас книга Адама Глобуса, которая вышла в 2014 году. А можете назвать абсолютный хит продажу апошняга часу? Ну, передусім, гэта «Рай давно перенаселены» Алина Брава. Это книга Альгерда Бахаревича «Дети Алендарки». У нас ее теперь нема, будет в ближайшей перспективе. И напэўна, вось гэтай две книги это самые у нас. Я разумею, Зміцер, што сёння свята і хочацца радавацца, весяліцца, але ўсё ж хацелася б задаць і такое сур'ёзнае пытанне, як сёння жывецца незалежным беларускім выдавецтвам? Я бы сказал так, мы змагаемся. Зразумела, што сёння нелёгкі час, а калі ён бывае лёгкі, зноў жа узнікае пытанне. Я думаю, што трэба працаваць і глядзець у будучыню, і все будзе добра. Традыцыйнае зусім пытанне. Што чакае нас у бліжэйшы час ад выдавецтва «Голіафы»? Ну, от выдавецтва «Голіафы», я думаю, что чекают новые книги. Я не буду казать конкретные назвы, все ж таки книжки у процессе. Ну, я скажу так, что сёлета мы будем выдавать новые книжки Юрия Станкевича, новые книги Альгерда Бахаревича, и уже ті аўтары, якія з намі пастаянна працуюць, мы плануем выдаваць іх кніжкі. Перадусім сучасную беларускую літаратуру. Яна ёсць ці не? Вельмі часта можна пачуць, што беларуская літаратура вельмі маргінальная ў сучасным свеце. Ой, ну я думаю, что она есть, и насамрэч она можа недооцененная нават у самой Беларусі. Наших сучасных аўтараў цягам апошніх гадоў вельмі актыўна перакладаюць на мовы суседніх краінаў, і яны там часам больш папулярныя, чым у самой Беларусі. А калі так, это атрымліваецца актуальная літаратура, не маргінальная. Таму я думаю, што можна вось паглядзець на наш невялічкі стэнд і зразумець, што яна все ж таки актыўна жыве і прапановвае свае творы. Дзякуй вялікі, Зміцер, за размову, поспехаў вам і да сустрэчы ў сераду на прэзентацыі кнігі другого тома поўнага збора твораў Александра Лукашука. Вядомай клеруші. Хутчэй за ўсё ведае гэта гаспадар Козенка, але пакуль што я яшчэ не вучыла, прынамсі няма гэтага танца ў доступе. І вось глядзіце, першыя танцы гэта две, якія беларускія, яны старажытныя, там няма падзелу на мужчынскую жаночую партыю, акрамя паваротаў на другой. Потым былі танцы, скажу так, польскага ўгляду. Кракавякі, полькі, бэракі, так? Ну, вы разумееце, быў такі час, мы жылі разам з палякамі блізка, больш камунікацыі, больш насычанасці музыка. Але нават, скажем так, нават ведаюць, што абэрак танцуюць палякі. І ведаюць, што абэркі ёсць у Беларусі. І патэнцыйна ведаюць, што вы слухаеце
20 людей пришел. Мы не можем сказать, что вот об этом будет сказали, такие белорусские. Почему? Потому что приехал белорусский в Варшаву на Германию, бачил, по дороге, по-моему, не Ну, конечно, мы его состояние. Я знайшла тут некий дивный покой, называется фотозона. Что там отбывается? Идем Это же глядеть. там не просто фотозона, там сапраўдная фотостудия. Идем глядеть. Добрый день. Можно до вас? Можно до вас? Так, а вы увага на меня. Да. Еще раз. И веселее можно. Давайте, может быть, вас попросим присесть с этого боку. Давай. Окей, дякую. Крышечку. Может быть, рассуньтесь, как текст был бачный. Может, рассуньтесь наоборот. Да. Вот, как был бачный текст. Дякую. Еще раз. Давайте еще раз. Можно веселей. Еще раз. Ага. Дякую велике. Давайте, что пропонуем? Ваши пожелания. Можем просто перевести в ту зону. Господа Франтишек Богушевич до нас с нами фотографуется, вот из ласка концепция. Глядите, вы сюда можно присесть, прямо по центру. Вы можете, может быть, стоячи, там вмещаются два человека. Можно присесть, можно стать побач, можно еще тут оправдать вышиваночку, можно взять вот такие реквизит, есть, что ожидаете. Зараз хвилинку я просто світло розгорну. Чик. Так, там можно присесть, можно стоячи, як вам больше подобається. Може ви їх присядьте там? О, отримається у вас? Коли одним боком править кружку. О, дякую. Так. Увага на мене. Так, будь ласка, веселей кружку. Дякую. Саме веселей з подарунком. Ага, який у нас Богушевич повибрався, поглядіться на його. Ага. Гляньте всі сюди. Увага сюди. Будь ласка, держіть обережно. Дякую. Ще раз. Ну, може, получно. Во. Ось таке. Веселее господарство. Ну, просто с гонором за родную мову. Вот поглядите на господара Богушевича. Бачите, сколько гонору? Братья, слишком Жень. Дякую. А може нам з Богушевичем сфотографуватися? Господар Богушевич. Тут, так? Тут, там, да. Слухайте, Олег, добре, я після з вами так. Да. Почнемо ми так. Ми з господаром Богушевичем, покуль він не утек, тому що треба клясику ловити, а клясику тримати, бути побач з ними. Інакше мова помре, так? Не помре. Ніколи. Давайте. Ну, куди глядіть? Давайте крышечку туди. Ближе до стеночки крышечку. Может быть. Жалей крышку. Он так надевает, что я аж до трав. Вот, зато який гонор, поглядите. Еще раз. Птушечка вилетить зараз, так? Ще раз. Уже не вылетаю, уже сучасные. А это вы, Юлия, лепше разбираетесь.
Растлумачце, што тут адбываецца. Гэта здымкі ў традыцыйным беларускім інтэр'еры? На сённяшні дзень падрыхтаваны вось две фотазоны, такая больш побытавая, ей сучасная. Ёсць вось прапанова тым, хто хоча сфотаграфавацца сёння, сфотаграфавацца ў такім інтэр'еры, вось такім, робім фотаздымкі, робім іх адразу, дасылаем усім на мэйл. Слухайте, расскажите, калі ласка, хто вы, адкуль і як вас клічуць? Я Константин Гарецкі, гэта моя фотостудыя. Фотостудія называецца Forward. Я тут працую, я фотограф. Мы сёння па запрашэнні прасторы, беларускай прасторы, ладзім з імі сумеснае мерапрыемства і адмыслова падрыхтавалі вось такія дзве фотазоны. Скажите, а дзе вас можна знайсці ўвогуле ў Менску? Ввогуле ў Менску тут адназначна. Власна тут. Так, конечно, я постоянно тут працую. Вось, ну і на нашым сайце Forward Photobuy. Слухайте, а што вы прапановуеце ўвогуле, акрамя вось гэтых? Ёсць нейкія ідэі? Мы прапануем прафесійную фотаздымку. То есть, калі я захачу стаць мадэлькай і прыйсці зрабіць фотасесію, то вы зробіце? Зробім, конечно, зробім. А паколькі у нас сёння з Юлій тэледэбют, упершыню мы працуем разам, то вельмі хацелася пад гэтым сэрцыкам нам сфотаграфавацца. Ідём, я не магу адмовіць вам просто. Давайте так? Давайте так. Так. Не, ну так. Нужна праца? Конечно. Так, давайте я на вас разговор. Зараз без світла сфотографую. Итак, микрофон, Юля, каб бачили, что это радио свобода. Ножки так, я не ведаю, я не фотографувала. Я ж так само не ведаю. Зараз нам наш фотограф покаже, як передусім яшчэ і ноги трымаць перед камерой. Самое главное, это не думать про то, як отрываться на фотоснимках. Это, нам клево. Значит, нам клево? Нам клево. Нам клево. Так, еще раз. Что я на вас не глядеть. Веселее. Юля, ну нам же сегодня весело, цудовно тут на этом свяце. Ага. Да? Нам цудовно. Не то слово. Гэта лепшае свято, на якіх мы былі, а тым больш яшчэ і працуем. И тут я с вами згодна, Вячеслав. Но и я уже не ведаю, я не могу столько позировать. Добро. Давайте еще разок на меня, я вас просто горизонтальный кадр. Мы так, как это самое. Так. Ну так, слова уже не треба. Ярослав. Все, больше больно. Знаешь, как я скажу роли модели? Веселее только. Я уже не ведаю, уже куда веселее. Давайте. Все, дякую вам великі. Успехов вам. Слухайте, ідем далей. О, я бачу, ведаеце каго? Я бачу аднаго са стваральнікаў праектаў Літара А. Ведаеце, што такое? Праекты не ведаю, але яго ведаю, бо ён браў удзел у маёй праграме без гальштукаў. Гэта Дзяніс Бурко. Ідем. Денис, добрый день. Добрый. Я ведаю, што вы адзін са стваральнікаў такога праекта Літара А, які папулярызуе беларускіх класікаў, выводзіць іх у мультымедыа. Раскажыце, калі ласка, увогуле, што это за праект? Да, вы правду кажаце, гэта пачынаўся 1,5 гады таму як праект, відэапраект. Мы записывалі вершы беларускіх аўтараў і не толькі беларускіх, гэта літаратура па-беларуску была. З цягам часу мы рэарганізавалі, зрабілі з праекта платформу. Гэта зараз вялікая платформа, ну, яна ствараецца, робіцца вялікай, на якой розныя праекты. Зараз распачынаюць існаваць розныя праекты. У нас таксама вось ідзе праект спяваная паэзія, які сёння мы таксама прэзентуем першы раз. Вось гэта гурт Аліса Селезнёва і Маркус Бэнд. То бишь я вас перапыню, праз некалькі хвілін мы можем это паназіраць. Да. Сёння будзе першы раз прэзентацыя новага праекта на платформе Літара. Гэта спяваная паэзія. Вось працягваем здымаць відэавершы, а таксама правялі літаратурны конкурс аловак для маладых літаратараў, які будзем таксама працягваць як намінацыю, будзе штогод намінацыя для маладых аўтараў літаратурныя. То бок вось зараз ёсць у нас
3 падпраекты на платформе і распрацоўваем яшчэ праект з мастакамі. Ну, але гэта крыху пазней скажу. Чисто інтэрнэт-праекты? Не, гэта ўжо зараз яны і вось сёння можам бачыць у офлайне, у нармальным жыцці. Яны як бы дублююцца. У інтэрнэце таксама дублюем гэта і ў звычайным жыцці. Ведаеце, Дзяніс, мы ж зараз дажылі до такого часу, што самы галоўны паказчык любой творчай працы становіцца лайки і твіттеры. І твіттеры. Скажите, калі ласка, до речі, у Колькі меня у вас лайкаў і твітаў? Глядзіце, ну вось на сённяшні дзень у нас па суполках дзесьці каля 5000 прыхільнікаў. Гэта суполкі у Контакце, у Фейсбуку, таксама у нас ёсць канал на Ютубе, а таксама мы нядаўна зрабілі сайт, гэта litera.by. Вось яго зараз актыўна таксама так продвигаем у сеціве. Вы ведаеце, хто ваши наведвальнікі? Адукацыйны ўзровень, узроставы? Так, у асноўным гэта маладыя людзі, таму што вось у СМІ час ад часу здараецца назіраць. Вось я бачу, што літара А гэта такі вось мейнстрым для маладых людзей, папулярызацыя беларускай літаратуры. А асноўныя гледачы гэта, конечно, маладыя людзі. Штосьці пісалі, я памятаю, што літара стварае хіпстарскія відэо. Асабіста для мяне гэта было цікава, таму што я не ведаю, што такое хіпстарскае відэо. Вось, а такія... Я сам не ведаю, растлумачце, можа. Я не ведаю да сёння. Вы не ведаете, што такое хіпстарскае відэо? Слухайте, скажите, калі ласка, а вы здымаеце толькі прызнаных паэтаў і пісьменнікаў? Ці, напрыклад, любы чалавек можа, там, я не ведаю, запісаць верш, нешта спець і даслаць вам для ўдзелу ў вашым праекце? Так, ёсць катэгорыі. Па катэгорыі ёсць класікі, а таксама ёсць маладыя, пачынаючыя паэты. І, калі я не памыляюся, там 5-6, можа 7 вершаў ёсць маладых аўтараў, якія самі сябе знялі і даслалі нам. Таксама некалькі работ мы зрабілі, якія вершы нам найбольш спадабаліся, мы запісалі маладых аўтараў. То бок... Які ваш улюбёны верш? Мой улюбёны верш, напэўна, «Пагоня» ўсё ж такі. А можете прочитать? Могу. Давайте. Яшчэ сёння вершы у нас не читали ў нашай праграме. Не было, все не было, было вершаў не было. Добра, цалкам, так? Добра. Максим Богданович «Пагоня». Толькі ў сэрцы трывожным пачую. За краіну радзімую жах. Вспомню вострую браму святую і ваякаў на грозных канях. У бязмежную даль вы ляціце, а за вами, прад вами вякі, вы затім у пагоню спяшыце, дзе шляхі вашы ідуць і куды. Мо яны Беларусь панясліся за тваімі дзяцьмі наўздагон, што забылі цябе, адракліся, прадалі і аддалі ў палон. Біце ў сэрцы ж іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць. Хай пачуюць, як сэрца начамі аб радзімай старонцы баліць. Маці родная, маці краіна, не суцішыцца гэтакі боль. Ты прабач. Ты прымі свайго сына, за цябе яму ўмерці дазволь. Усё лятуць і лятуць тыя коні срэбнай збруі, далёка грымяць, старадаўняй, літоўскай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Браво, браво! Дзяніс, яшчэ такое пытанне у меня раптам узнікла. Вы настаўнік, ваши вучні тут ёсць? Слухайте, ну вот я толькі прыйшоў, да, і убачыў аднаго вучня, так, адзін вучань ёсць, але я спадзяюся, што іх ёсць больш. Цудоўна. Думаю, што яны будуць вашымі гледачамі, як і ўсе гледачы нашага радыё «Свабода». А мы нагадываем вам, что мы на свяце родной мовы у бизнес-клубу «Имагуру». И что, идем глядеть литеру А? И что при микрофоне Юлия Коцкая и я, Вячеслав Ракицкий. Реклама. Ну что, идем глядеть литеру А? Идем.
Чабара, Батька, Ташкович. Як так, да? Добре. Ну що ж, давайте ще раз привітаємо аплодисментами Насту, пана журналіста Владимира і наших Александру, які нас сьогодні вчили танці продвиження сапраўдні білоруські танці з Любецького району. Так, варіанти Любецького району. Настя, а скажіть, будь ласка, ось коли нехто захоче після нашого свята навчитися танців білоруські танці, де це можна зробити? Что мне? Можно зараз почитать на улётках, там написано «Танцы с выскоком». Это проводится раз на месяц. Так? Есть еще танцы с здоровым озером. Это школа традиционного мастацтва. Там платные постоянные занятия. Но на самом деле я вас вельми запрошаю на Петровицкую, потому что там интенсивный курс. Ось, методом погружения, это называется. Ось, тому, на самом деле, шукайте, и студенты фотографічного товариства можуть там позорити інформацію про історики і про сади. Велике дякую. Давайте я ще раз віддячу нашим сьогодні наставниці білоруських танців. А тепер так само прошу не заходити, тому що неузабаві стартує парад мовних курсів і ініціативу менавіта тут, у этой залі. Тому, я думаю, ви зможете шмат чого довідатися. Так само будьте тут білоруськомовний стендап, господа, Денис Бурков вже рихтує, виходить. У адукаційній залі, кому цікаво, зараз у 4 години починається програма інформатики. Тому, зв'язаних з сферами математики і інформатики, запрошую на невеличку лекцію. А тепер так само я запрошую на лекцію. Стой! Это же он конец теперь это год. А когда? Вітать, дзвоню, пишіть, треба Так, ну, якщо того хлопця нам сюди, будь ласка. Так. О, Гущенко, яка є. Привітання. Два сигнали всього. Давай ми потім з тобою розмовляємо, а зараз з дяденьками і чашниками, добре? Добре. Йою можна. Здорово, Богдан. Ну давай, як тебе пишуть? Я глядел, что зажигает красиво. Людям нравится. Я, конечно, нічого не зрозумів, але ім'я діє пригоже, так? Ну що ж, шановне господарство, погуляємо з вами у слово «переклад». Я буду підходити до кожного з вас, називати слово, далі ви ведаєте переклад, ви перекладаєте на білоруську мову з російської, а коли не ведаєте, то вибивається. Але у вас є одна подсказка в залі, якою можна скористатися. Ну що ж, поїхали. Носки. Супер. Юг. Больница залечена. Плесень. Фильм. Правильно. Июнь. Включились только две. То есть это Июнь. Джерри. Правильно. Саша, на их. Нет. Тому не розходиться. 18:20. Стартує Агушка шоу. Менавіта сама Агушка. А даже
поділимося на команди, оформляємо ідеї, які треба буде озвучувати, і почнемо креативити. І ніде... Давай ось з вами сьогодні буде один, І нарешті обіцяний нами спектакль цих представлення платформи «Літера А» на чолі з Денисом Бурко. У гэты самы момент Денис Бурко представляе свою каманду. Увага! Выглядае, гэта будзе цікавым. С тягом часу такая была реорганизация, и мы пришли до высновы, что «Літера» уже является полноватостной платформой. Не так давно, 10 месяцев тому, мы провели литературный конкурс «Алова», где тягом 2 месяцев люди досылали свои творы, это была проза, поэзия, эссеистика, и компетентные журы проверяло гэтые творы, и после мы сладили такую импрезу, где узнагародили пераможцев. Сегодня я долго чекал. Зараз у нас на платформе стартует новый проект, это будет называться умовно СП, спеванная поэзия. І ви можете послухати класику у таку розну інтерпретацію, цікавому виконанні. Сьогодні, до речі, ви почуєте некалькі співів у стилі регі. За мною стоять хлопці з гурта «Каліласка». Це гурт з Новополоцка, так? Гурт з Новополоцка, і вони так само для вас проспівають сьогодні некалькі пісень на вірші поетів. Ну і на один мой вірш так само мені вельми приємно, пропонували мені співати, тому я особливо не відмовляв. Ось. Сьогодні день родної мови, тому я хочу заохотити, ну, напевно, для вас це буде не дивно заохотити, старатися розмовляти завжди по-білоруську. Бо покуль ми розмовляємо, буде жити ця мова, буде жити Беларусь. Ось. І, как закончить свой такий ось неагентний виступ, я хотів прочитати вам невеликий вірш Геннадія Буравкіна, і так само зв'язаний з білоруською мовою, непосредственно дотичний з білоруською мовою. Пережила наша родная мова и Бекендорфа, и Муравьева, панские чистки, рокот имперский, вырок фашистский, и ты, змятины в голове, переживи. Ось, переживи наша родная мова всіх, застається жити, а зараз ми вас послухаємо поезію у музичній інтерпретації. Дякую, я посечні кілька слов скажу, але зараз слухаю. Раз. Каліласка беларускай рэгі. Ось. Першая песня на верш Дениса Бурко. «Мой хлеб дорог».
Стась Силка, Калина Раджусия. Добре, зараз ось поговоримо. Нам удалося зловить, литерально зловить одного из организаторов Паула Белоусова. Слухайте, ну, свята ідзе ў паловай гадзіны. У меня уже ідзе палову дня. Як усё праходзіць? Ну, я вельмі хваляваўся, альбо зусім не будзе людзей, альбо будзе так шмат, што тут будзе даўка і як бы будзе складана, складана рухацца, як у нас звычайна адбывалася там на днях вышыванкі. Пакуль аптымальна, колькі трэба людзей, столькі і ёсць. Людзі падцягваюцца, скончыцца дзіцячая праграма, дзеткі стомяцца, сыдуць, прыйдуць хіпстары і моладзь уже на музычную праграму. То бок класна, што шмат людзей у гульнявой зоне. Я вось вельмі хваляваўся, каб тут было ж у лекцыі таксама слухае даволі шмат людзей. І ў прынцыпе файна, што якось мы стварылі 5 зонаў, так і людзі в прынцыпе даволі раўнамерна на ўсіх зонах ёсць. Ну і гэта добра, таму што і ў нас галоўная задача была, каб чалавек прыйшоў і яму паўсюль было цікава. І нам падаецца, што гэта атрымліваецца. Колькі могуць вытрымаць людзі вось тут? Напрыклад, адзін чалавек прыйшоў, ён усе гэтыя вашы 6-7 гадзін можа тут пратрываць? Ну, галоўнае нам, як арганізатарам, вытрымаць, бо мы тут з 10 раніцы і будзем да 10 вечара, это палова сутак. Хто як хоча, хтосьці прыходзіць на цэлы дзень, хтосьці прыходзіць канкрэтна на тую праграму ці на тыя выступы, якія яго цікавяць, а хтосьці проста прыходзіць за падарункамі, бо хутка святы, мужчынскія, жанчынскія, святы жанчын, так, таму у кожнага свая мэта і кожны прыходзіць. Галоўнае, што ўсіх аб'ядноўвае, што ўсё мы робім на мове і прэзентуем тое, што ў Беларусі ствараецца рознымі людзьмі ў сферы культуры, адукацыі, бізнесу, ўсё, што робіцца по-беларуску. Я скажу, что тут были шмат моладзі і дзяцей. Я просто ўражана. Вы неяк адмыслова там запрашалі, ці просто людзі сапраўды так? Прасілі, ну плюс заахвочванне у нас было, што для
бясплатны, таму і гэта можна. Я нават тут сустрэла свайго касметолага, уяўляеце, Вячеслав? Я тут сустрэў свайго былога студэнта, з якім не бачыліся больш за 20 гадоў. І вось толькі нас аб'яднала, нават сустрэча з ім адбылася менавіта тут. А самае галоўнае, вот, Павел, для мяне ўражанне, што сапраўды вот тут некалькі соцень, можа до 1000 чалавек, і все гавораць по-беларуску, і все усміхаюцца. Гэта значыць сапраўды свята нашай роднай беларускай мовы. І я хочу зазначыць, што і сам бізнес-клуб Імагора, ён гэтаму вось і дапамагае, бо мы хацелі там і ў палацы мастацтва на розных пляцоўках, і выніку спыніліся на гэтай, таму што тут шмат ёсць мяккіх зонаў, дзе людзі могуць просто там знаёмыя, незнаёмыя сустрэцца, пагаварыць, нешта абмеркаваць, не толькі слухаць тое, што адбываецца, а просто жывая камунікацыя такая. Павел, каб яшчэ тут, як вось на гэтай афіцыйнай масленіцы былі буфеты з шашлыкамі, бо я гляджу, там на падлозе дзяцей кормяць. Ну, у нас, па-першае, ёсць дзе папіць каву, гарбату, прадаюцца спецыяльныя такія беларускія капкейкі. Ну, мы накіраваныя ўсё ж такі не карміць шашлыкамі там і гарэлку наліваць. У нас ж галоўная тут мэта папулярызаваць мову, а не айчынных вытворцаў алкагольных напояў. Выдатна з маім правакацыйным пытаннем справіўся. Слухайте, ну, по-моему, зараз вот Денис тут ходит. Денис, хутка починається, скажите. Что? Ваша презентация літера. І нам уже ідзе. Мы уже показывали. Зараз почав Юра Кірдун. Уже так. Белорусский стендап. Идем глядеть белорусский стендап. Давайте посмотрим ваши аплодисменты. Я не так давно шел по улице, в своих думках, шмат народ было, и иду и сзаду некто гучно крикнул: чмошник! И я повернулся, и думаю, откуда такие серьезные проблемы с самооценкой? У меня же есть 6-й айфон. И думаю, нет, короче, далее прямо сзаду снова. Трус! Так себе, думаю, ситуация, как ось туди трус, туди чмошник. Я думаю, треба розібратися з провокатором. Знову поворачиваюся, а там мужик пьяный стоит, глядись на меня, такой: да я не топил, урод! И я не одразу успокоился и... Вот, и... Дякую. И я там все спазняюся. Я там все спазняюся. Кірдун з яго шоу стендапу. Мы крыху спазніліся на эту пляцоўку. Працягваем глядзець. Что ты жадаешь кудысьці хутка доехать и с жаданием нечакано напасть на Польшу. Вот я. И я все едем разом, а я кажу, заўсёды розная реакция, особливо коли зайсці у той же вагон будет. И однажды я вот так поймал позер машиниста. Также, и техник не спынился, он просто поехал далее. Так было. До речі, у гэтым годзе 5 гадоў я пачаў вучыцца ў аўташколе. Юбілей, я яе не скончыў. Так, упершыню яны, напэўна, я, до речі, вось гэтыя жакі, кінажакі, вось гэты жанр не люблю. Ён вельмі мне не падабаецца, потому что вось калі поглядзеў вось такі фільм, і потым кожны шорах, кожны трэс, ты думаешь, гэта демоны, яны прыйшлі па мою душу. Я б жадаў, каб такі же эффект даваў прагляд порнофільму. Чуеш гэты шорах? Гэта лярвы. Дякую за увагу, приємного вечора. Я перебежал, потому что там... Дякую, Юра, за то, что отгукнулся и згодився почитати стендап для нас у рамках виступу от літера. А зараз на сцені наш проект, і одразу хочу сказати этому, под проект на платформе літера всего 7 дён. Вы зараз можете поглядеть, что мы смогли зробить, что люди смогли зробить за 7 дён. Збирались, репетовали каждый день. Гэта само у рамках проекту «Спеванная поэзия» мы продемонструем литерально 4 верши, 4 спевы на этой верши. Я выбирал верши, там шмат
розныя дыялогі, а сябры пасля іх праглядалі і глядзелі, што ляжа на душу, да? Што так адчуецца. І цікава, што адчулі ўсе разам, так? Якая музыка. Гэта самае цікавае тэкст і з музычнай інтэрпрэтацыяй. Тут не будзе нейкіх такіх шаблонаў, ось, там, знакаміты спеў Купалінка, так? Усе ведаем, што вы спяваць такой народнай, так, традыцыі інтэрпрэтацыі. Мы яго падаём круху іншай. І вось яшчэ будзе верш «Мёртвае рэчышча» у Владимира Караткевича, таксама будзе верш Соколова Воюша і по памяти еще будет эти верш, але гэта так само пасля кожнага. Да, это будет маёвая песня Максима Богдановича. То вы глядите, все поэты розные, але як на них лягла цікава музыка. Мне еще придется что-то говорить, альбом уже настроился. Ага, мне что буду говорить? Добре. Прикольно. 7 дзён. І вас зараз, паколькі вельмі шмат, я хочу скарыстаць гэтым момантам і запрасіць. Знаете, Літарак — это вялікая платформа, она робіцца вялікай буйной, і гэта мы робім саматугу. Вы таксама можете до гэтага далучыцца, прыйсці, прапанаваць нейкі праект, і мы яго власнымі намаганнямі зробім. Вось, гэта можа быць як відэапраект, так музычны праект, так, праект з мастакамі. Популяризация белорусской культуры по сродках литературы, по сродкам музыки. Мастацтво живого слова. Я уже чую, что за мной кто-то начинает играть, и это уже будет стиха. Я вам скажу. Года уже хутка 3 гадзіны, як вядзе. Давайте я зараз пачну. У эфіры Юлія Коцкая і Вячеслав Ракіцкі. Памылку мы нагадваем, што Радыё Свабода ўжо 3-ю гадзіну ў наўпростым эфіры. Мы вядзем рэпартаж з фестывалю свята роднай мовы у Менску. З вами Юля Коцкая і Вячеслав Ракіцкі. Міжнароднае свята роднай мовы адзначаецца ва ўсім свеце з 2000 году. Менавіта 21 лютага. Чаму адзначаецца 21 лютага? Менавіта ў гэты дзень у 1952 годзе загінулі 5 студэнтаў, якія выступалі за наданне статусу бенгальскай мовы дзяржаўнай ва ўсходнім Пакістане, які, дарэчы, у 1971 годзе атрымаў незалежнасць. І гэтае свята было ініцыявана 17 лістапада 1999 года на конференции ЮНЕСКО. Была среди самых активных подписантов декларации и изучения этого свята. Свято не выпадковое, потому что натурально мы не можем такое сказать про белорусскую мову, уже хотя бы менавіта тут чым сотні, а мо і больш за 1000 людзей, якія шануюць яе і робяць то, дзеля чаго свята родная мова і адзначаецца, спрыяюць пашырэнню моўнай адукацыі, моўнай разнастайнасці свету. Мы працягваем наш рэпартаж. Слухайте, я вот, дарэчы, адзін з тых людзей, які шануе, паважае і папулярызуе беларускую мову, быў толькі што герой беларускага стендапа Денис Кирдун. Прабачце, Юрай Кирдун. Я яго зараз, трымайце мікрафон, пайду запрашу да нас на інтэрв'ю. Зараз одну хвіліночку, пакуль ідзе до нас Юрай Кирдун, я хочу сказать, что свято сегодня будет працягвацца ажно до 22 гадзіны. Той, хто яшчэ сядзіць дома, глядзіць прамую трансляцыю на сайце Радыё Свабода, свабода.орг, можа яшчэ сесці ў метро, у аўтобусы, ва ўласны аўтамабіль і прыехаць сюды на Фабрыцыуса і далучыцца да гэтага. Наперадзе чакаюць яшчэ шмат цікавых мерапрыемстваў, улучна з выступам папулярнага рок-гурту «Крама», таксама папулярнай маладой спявачкі Паліны Рэспублікі, гурта «Вурай» і шэрагу іншага. А вось і Юрай Кирдун. Юрай, што гэта такое стендапы? Я, шчыра кажучы, упершыню сёння пачуў. Ну, увогуле, стендап гэта ёсць
гумарыстычны маналог, нейкія думкі чалавека, які яго прыдумаў, выконвае на сцэне для аўдыторыі у любых умовах. Вось, напрыклад, як тут, на гэтай пляцоўкі. Калі вы гэта пачалі займацца? Я пачаў займацца гады 2 таму назад. Пасля таго, як убачыў запісы з Великабрытаніі, вось ёсць некалькі артыстаў, якія робяць гэта вельмі цудоўна, на мой погляд. Мне так спадабалася, што я вырашыў, я павінен паспрабаваць. Я крыху вас паслухаў, і ёсць вельмі выразны нацыянальны беларускі кантэкст. У чым ён? Вы можете его сфармуляваць? Вы ставіце перад сабой гэтую мэту? Ці гэта стендап нейкая, скажем так, касмапалітычная з'ява? Гэта не ведаю, як сказаць пра гэта, таму што, увогуле стендап гэта жанр, які самастойны жанр, які існуе на захадзе. Гэта індустрыя, частка шоу-бізнесу, калі можна так гаварыць. І, дарэчы, у Мінску ён так прысутнічае, развіце буквально 10-15 чалавек, якім гэта цікава, якія робяць гэта. А вы згодны вот з такой ідэяй? Існуе такая ідэя. Калі краіна незалежная, калі краіна прэтэндуе на тое, каб мець уласную культуру, яна павінна мець і масавую поп-культуру на сваёй мове, практычна ва ўсіх сферах. Нешта элітарнае павінна быць. На мой погляд, павінны прысутнічаць мова, беларуская мова, напрыклад, у нашай сітуацыі і на сцэне таксама, і на тэлебачанні. Вось прыклад у параўнанні, напэўна, з Украінай. Вось у іх найбольш ярка гэта прысутнічае і мова і культура на тэлебачанні, на радыё. Вы адзін у гэтым жанры ў Беларусі працуеце? Не, я ўжо гаварыў, што каля 10-15 чалавек, якія выступаюць кожны тыдзень, але ёсць шмат тых, каму гэта цікава, яны спрабуюць свае сілы таксама. Юрась, дзе вас можна паглядзець? Кожны тыдзень мы выступаем, дарэчы, мы выступаем 2 разы на тыдзень. У аўторак мы выступаем у пабе «Вобла». Гэта каля станцыі метро Кастрычніцкая, там так, і у сераду мы выступаем на Талбухіна, бульвар Талбухіна 4, бар ДК. Юрась, одно пытанне у меня, зусім вельмі асабістае. Калі вы праходзілі тут праз залю, я пачуў услед вам, прагучала такое слово, хіпстер пайшоў. Хіпстер, што гэта такое і ці мае это дачыненне да вас? Напэўна, мае, гэта неяк мой знешні погляд, напэўна. Вузкія нагавіцы, это прыкмета хіпстера. Глядзіце, вузкія. Павінна быць хіпстер. У вопратцы, у тым ліку. Гэта хіпстеры, наколькі мне вядома, гэта такія людзі, якія з'явіліся, і яны звязаны з культурай спажывання. Вось з гэтым яны звязаны, напэўна. Прыгожыя. Я пагаджаюся абсалютна. Юрась, дзякуй за раз. Добре, зараз хай трошки нешто запрацює трошки. Одразу мікрофон. Да, все, что можно. Ну вот нечто. Юлия Владимировна. Высшие силы дали нам интернет. Высшие силы не спаслали интернет, так что мы в эфире. Мы в эфире, да? Да. Все, я беру. Все, давайте. Ну, давайте.
Юля, приз. Мне? Ви розумієте, я зараз спустився на перший поверх, і там просто масово скупляють подарунки, і я вирішив, що не можу не зробити вам подарунок. А що? Коли примерить мотылек. Вам мотылек. Мотылек Машарских от фирмы Батловском. Бабочки Машарских. Мотыльки Машарских. Поспробуйте. Ну, поспробуйте, чекайте. Ви поспробуйте самі, опранайте. Ну, але наколькі гэта падыдзе, мне спадабалася. Пасля зразумеем, ці добры ў мяне густ. Так, я невялікі спецыяліст, бо я вельмі рэдка это. Мне крыху микрофон. Так, мы попросим. О! Як вы думаете, гэты мотылёк падыдзе? Галоўнае, каб не задушыць. Гэта заўсёды так складана, вы нават уявіць не можаце, як пакутаюць мужчыны, завязваючы гальштукі, мотылькі. Калі вам пасля не спадабаецца, паверце вашаму сыну, гэта вельмі... У мяне хіпстары, усе хіпстары носяць мотылькі. Мотылькі носяць, цудоўна, здорава. Ну так падзякуйце. Вячеслав Антонович, дзякуй вялікі. Ну тады, ведаеце, мне трэба таксама вам нешта пашукаць. Ну, паглядзім, буду чакаць. Не, так здорава. Не, мне падабаецца. Все, схавайце, бо ваш Данік абавязкова гэта забярэ ў вас. Яшчэ раз удакладню, гэта мотылькі Машарскіх. Супер. Дякую вам вялікі. Слухайте, ну я просто не чакала. Так, што ў нас далей па праграме? Далей у нас пішуць беларускую дыктоўку. О, гэта вельмі цікава, і, як я разумею, гэта арганізатары таварыства, што пакуль яшчэ не кандыдатка, але прэтэндуе стаць кандыдаткай. Дарэчы, я думаю, што сфотаграфавацца з ёй трэба. Абавязкова, і нават паспрабуем запытацца. Магчыма. Так, а где она? Слушайте, по-моему, там. Я не уверена, что это... Я не уверен. Народ боится. Так. Ну, может, так. Народ больше любит что-нибудь меньше активное. А? Ми так захопилися гульними забавами, що нарешті дійшли до руху цивілізованих, а тут цілий день відбувається.
Мы сегодня гэтак захапіліся забавамі, музыкай, песнямі, танцамі, што зусім забыліся, што на гэтым свяце ў бізнес-клубе яшчэ ёсць і адукацыйная зона, дзе ўжо каторую гадзіну адбываюцца розныя семінары. І я зараз перадаю мікрафон Юліі Коцкай для таго, каб яна пазнаёміла з чарговым удзельнікам нашай праграмы «Наша свята». Слухайте, побач са мной, ведаеце, хто? Доцент беларускага Дзяржаўнага універсітэта, механіка-матычны факультэт БДУ. І завуць вас? Яўген Радына. Яўген Радына, раскажыце, калі ласка, што тут адбывалася? Тут адбыўся выступ некалькіх выступоўцаў. Мы, в прынцыпе, Пра што расказваць? З праектам «Беларуская інфарматыка» ось ініцыятары з метро Канаплянік і Павал Бука. Яны ўжо там некую такую даўнюю традыцыю там падтрымлівалі, як і ў нас на мехмаце беларускамоўнай адукацыі і ўвогуле. Мехмат па-беларуску. Ну так, ёсць у нас выкладанне па-беларуску, значит, зараз меней, раней было болей. А раскажыце, калі ласка, пра нейкі свой цікавы праект. Значит, ну, зараз мы тут павязаны праектам «Беларуская інфарматыка». Значит, гэта утворана аддзяленне украінскае ВНУ, якая тут працуе, і, в прынцыпе, людзі могуць атрымаць адукацыю, распрацаваны беларускамоўныя праграмы для навучання. Там... Але я нешта чула пра нейкую беларускамоўную, вот тут было нешта з беларускамоўнай Вікіпедыі, нешта такое. Што это за праект, раскажыце? Ну, я рассказываю спачатку про сябе, значит, за што адказваю, значит, да гэта была Светлана, дзяўчына такая. Светлана. Ось, она рассказывала про то, як могуць людзі уключыцца, значит, у не просто у чытанне, конечно, много хто чытаў, у рэдагаванні беларускамоўных раздзелаў Вікіпедыі. А пойдемте вы нас познакомите со Светланой. Ходим? Добрый день. Прибачте, что мы перерываем вашу размову. Радио Свобода. Расскажите, калі ласка, что тут отбывается такое цікаве? Кого хочете спытать? Мы у всех вас. Вас як зовут? Меня зовут Дмитро. Дмитро. Вельми приємно, я Юля. Скажи полностью. Коноплятник Дмитрий Геннадьевич. Дмитрий Геннадьевич, меня можно Юля. Так, якого питання? Что тут відбувається такое цікаве? Тут є перше, тут іде виступ про різних проєктів громадських. Белорусскомовных, математичных. Математичных зараз был, да. Но это не чисто математичный проект. У нас проект программы высшей эдукации. Расскажите коротенько про хоть один. Коротенько. Люди могут отримать высшую эдукацию на белорусской мове. Да не может быть. Да уже отримливается. Уже учат. 9 человек учатся. Сколько учатся? 9. 9? Як вам сказать? Ну и расскажите, як это, где, что? Ну я. Заходим в интернет, там пишем заяву, поступаем. То есть фактично это дистанційна адукація по-білоруськи? Ну да. А хто викладає? Вот выкладчик стоит, коли хочете, можете взять. Вот один выкладчик. Я хочу задать питання. Вельми часто можна почути у тим ліку із вуснув керівника держави, що по-білоруску далеко не все можна отримати веди, тому що вельми не розпрацьована термінологія і ввогуле якби білоруська мова не здатна до термінології. Що ви можете сказати у отказ? Я могу сказать у отказ, ну а коли ён возьме ангельскую, что он может сказать по-ангельску, наш кіраўнік? І ён убачыць, што па-ангельску ён мала чаго можа выказаць, амаль ніякай думкі. Вось. Просто праблема не ў мове, а праблема ў асобе. Выкладанне ў універсітэтах, насамрэч, можна знайсці выкладанне і бухгалтэрыі на беларускай мове, і матэматыкі. Насамрэч, калі вы не звярталі ўвагу, не глядзелі, дзе хто Беларусі што выкладае. В университетах есть много выкладчиков и техничных наук. Просто это требуется держава,
Ну і буває студентами, коли на мінські не дуже ведуть мову. В прынцыпе, і ў паветры лётае ідэя не толькі ў паветры, і ўжо шмат гадоў дамагаецца беларуская інтэлігенцыя адчыніць беларускі нацыянальны універсітэт. Гэта магчыма ці не? Калі ёсць беларускі дзяржаўны універсітэт. Але там выкладанне па-расійску пераважна. Ну а хто можна больш выкладаць па-беларуску? Кажучи, все университеты национальные могут. Александра Халяска, и в БТУ. Вы лічыце, што гэта вельмі рэальна стварыць беларускі нацыянальны універсітэт на базе беларускага дзяржаўнага універсітэта? Не, ну з тымі выкладчыкамі, якія зараз ёсць у беларускім дзяржаўным універсітэце, пераважна іх большасць, яны, конечно, расійскамоўныя. Вось. Але сярод іх ёсць маладыя, якія не цураюцца мовы і могуць распавядаць свае прадметы на мове. Які шлях да нацыянальнага універсітэта? Пераўтварыць БДУ у нацыянальны ці ствараць новы? Не, я лічу, што трэба ствараць новы і што не трэба ўвогуле арыентавацца на дзяржаўныя нейкія установы. Яны, дарэчы, вельмі грувасткі і яны не прыстасаваныя для рэчаіснасці, для сучаснай. І лепш за ўсё это, конечно, праяўляць ініцыятыву знізу. Ёсць умовы для стварэння прыватнага незалежнага універсітэта? Ну, тут есть, значит так, зараз это называется трансфер адукацыі. Мудра. І што б гэта значыла? Ну як, зараз у свеце, калі ты хочаш мець дыплом, напрыклад, английского, то поступаешь на этот университет на дистанционный курс. Хочешь учиться по-английски, а можно, а есть сертификация, например, этим университетом, а есть и украинский университет, которые згодны оказывать трансфер послуг в открытую и чисто законно, то есть по украинским законодавстве. Ваше меркаванне. Я з юридичним боком не вельмі сутыкаўся. Будуть признаваться такие дипломы в Республике Беларусь? Украинский диплом признается. Официально подписана домова с Украиной. Беларусь подписала некалькі дамоў автоматычнага прызнання дыпломаў. Першае, а другое, насамрэч, калі вы думаеце, што людзям на працы там, дзе плоціць грошы, трэба дыплом, то это памылка. Насамрэч, людзей пры выдаткаванні на працу, дзе плоціць по $3000, пытаюцца зусім не дыплом, а ці ведае ён гэту прафесію. Дякую. И по-большему у вас, в залежности от того, что человек ведает, так он и отрымает свою працу. А на диплом там уже спытаюць потым. Ці ёсць у тебя які-небудзь диплом? Будем оптимистами? У нас мы даем, например, диплом официально украинский. Выдатно. То есть украинский университет открыто кажет, украинское государство не забороняет навучанне на іншых мовах свету. Дякую вялікі за размову. У нас уже тут целая чарга новых мерапрыемстваў і практычна любая адукацыя на нацыянальнай мове нацыянальна пачынаецца з таго, што адбываецца ў першай, другой, трэцяй клясе, з дыктовак. І зараз мы якраз пераходзім да гэта нумару праграмы сённяшняга дня. І у нас сёння першая на свяце прысутнічае першая намесніца старшыні таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алена Анісім. Дыктоўка будзе. Навошта дыктоўкі вы робіце і так ужо пастаянна і стала? Няўжо дыктоўкамі можна нешта зрушыць з месца? Ну, я рада вітаць усіх на гэтым свяце роднай мовы. Ведаеце, я скажу так, зрабіць можна любым спосабам нешта, калі толькі рабіць. Дыктоўка – гэта першы крок. Першы крок да чаго? Да таго, каб асвяжыць у сваёй памяці, узнавіць тыя творы, якія вучылі, магчыма, ў школе. Магчыма, тыя творы, якія чыталі для сваёй душы, але забыліся пра іх. А таксама прачытаць тыя словы, якія сёння гучаць вельмі прароча. Ну, напрыклад, словы Францішка Багушевіча. Можа, хто спытае, дзе ж цяпер Беларусь? Там яна, братцы, дзе наша мова жыве, гучыць вельмі актуальна, а сказана вельмі даўно. Акрамя таго, дыктоўка – гэта той і прамовіць, і напісаць, і, можа быць, прачытаць на памяць, а яшчэ лепей пасля і праспяваць. Вось такім чынам мова можа ўвайсці ў жыццё. Вашы дыктоўкі – гэта маюць практычны сэнс, ці гэта чыста прапагандысцкае мерапрыемства?
Я б сказала, што гэта тое мерапрыемства, якое спалучае ў сабе шмат рэчаў. Як я ўжо казала, узнавіць у памяці, зрабіць нейкі актыўны крок, напісаць беларускае слова і падтрымаць яго. І яно падразумевае, што чалавек, напісаўшы дыктоўку, захоча яшчэ раз вярнуцца да беларускай мовы ўжо ў сваім штодзённым жыцці, прачытаць дзецям кніжку, затым, можа быць, схадзіць на курсы беларускай мовы, каб узнавіць. І трэцяе, пачаць карыстацца гэтым і на працы, у прафесійным жыцці і ў побыце. Скажите, калі ласка, зараз такое пытанне крыху з падвохам. Ведаю, што вы прэтэндуеце на быць кандыдатам на прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Што можа зрабіць прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, каб Беларусь стала беларускамоўнай? З чаго трэба пачынаць? Пачынаць трэба з сябе. Усюды размаўляць па-беларуску. Вядома, як кажуць, не наязджаючы на іншых людзей, хто пакуль што яшчэ не перайшоў на беларускую мову. Але ўсё пачынаецца з сябе. Калі чалавек сам сваімі не проста словамі, але дзеяннямі выказваецца на карысць дзяржаўнасці беларускай мовы, калі ён спрыяе таму, каб мова свабодна пашыралася, каб яна жыла, каб яна зайняла трывалае месца ў школьным жыцці, у жыцці ВНУ. Загаворыць прэзідэнт, загаворыць і яго атачэнне, і загаворыць вся нацыя. Безумоўна. Юля, пытанне. У меня есть одно питание, только напомню тихенько, чтобы не чули остальные. Скажите, коли ласка, там, якая тема диктовки? Что пишем? Можете мне сказать тихенечко? Я просто прогуглю и погляжу, как было без помывки. Безумоўна, я могу вам только тихенько сказать. Мы будем приехать по тексту Геннадия Буралкина. Я не ганю, земли чужие. Супер. Дякую вам. Дякую вам. И только десяток. Выдатно. Дякую. Я пожадаю гэта нашим удзельнікам дыктоўкі. Ну что, тады пачынаем. Напэўна. Зараз пагляжу, ты принесли нам осадок. Юля, можешь запытаться, навошта яны пишут дыктоўку? Пойдемте сходим, покуль принесут осадку. Покуль не принесли. Ой, девчата, слухайте, я до вас, можно? Добрый день. Скажите, коли ласка. Меня зовут Даша. Даша, а вас? Полина. Скажите, коли ласка, вот вам навошта все потребно? В школе, что ли, яшчэ, ну, не написаліся дыктовак-то гэтых? Ну, мы лічым, што гэта вельмі цікава, чаму б і не паўдзельнічаць. Я згодна. Слухайте, а ведаеце, что писать сегодня? Не боитесь помылок? Ну, нет, так все ж таки. Ну, не боимся. Что было у школе по белорусской мове? 10. 7. Ну, тут и супер. Жадаем вам... Лічваеце, можа, на нейкі падарунак, на нейкае ўзнагароджванне за напісанне, не? Хутчэй не, просто гэта цікава вельмі. Самасцвярджэнне такое, ну, так? Ну, магчыма. Выдатна. Я упэўнены, гледзячы на вас, вы такія сімпатычныя дзяўчаты, я упэўнены, што вы, ну, як найменей 9 атрымаеце. Десятку. Все, дякую. Дякую. Берите осадочки, забирайте их на память. Сегодняшний день про нашу сегодняшнюю фрезу. Я просто запытаюся, нам повинны были ноутбук предоставить, чтобы мы могли пасля проверить сам текст. Але, на жаль, я бачу, что прилады знесли, и там у нас гэта может выпасть. Что можем? Сядайте ближе, тут писать. Я просто наклоню. Коли не русский, значит, вымушенные будем без проверки.
Ты маешь на увазі, что кому больше дасподобы, так? Что потеряно? Я просто думаю, что нужно ты презентации давать, ты не Так, шановне господарство, проходьте, коли ласка, смелей, займайте место. У нас есть осадочки, еще есть папера, так что, пока мы не почали диктовку, можно займать место в зале. Коли ласка, смелей, смелей, веселей. Так, тримайте осадочки. А потом на память можно будет взять и такие. Так. Вот там есть куча паперы. Я уже сняла на бланк, это зачитала. Просто нас люди еще попросили почекать несколько хвилин, что люди еще подходят к тому. Мы трошки почекаем, а я территорию я вам розповіду. Шановне господарство, все это на нашу диктовку мы пропонували 3 тексты на выбор. Это для тех, кто захочет проводить в себе, например, в городе, хтось в своем классе, некто в поле сябров. И выбрали мы 3 тексты. Первый текст, он однойче уже писался на агульнонациональной диктовке. Это текст с прадмовы до сборника «Дудка белорусская» Франтишка Богушевича. Словы з гэтай прадмовы з'яўляюцца эпіграфам да газеты «Наша слово», якое выдае ТВ. А яшчэ больш актуальныя словы, якія гучаць напрыканцы прадмовы. Можа, хто спытае, дзе ж цяпер Беларусь? Там яна, брат, дзе наша мова жыве. Другі тэкст, які мы таксама прапановвалі пісаць, гэта тэкст напісаны, дакладней верш, напісаны народным пісьменнікам Беларусі, які недавно пакінуў нас, Григор Барадулін, верш «Бацьку». Гэты твор мы выбралі таксама не выпадкова, бо вы ведаеце, што сёлета мы будзем адзначаць 70 гадоў з дня перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, а гэты твор нагадывая нам, что такое война для многих поколений Беларуси, что она значила для наших дядов, для наших батьков. И третий твор, який ми пропонували так само, і, до речі, Григору Барадуліну все лето сповнилося 80 годов. Так само мы пропоновали еще один текст, и фактично этот текст мы сегодня с вами и напишем. Этот текст верш Геннадия Николаевича Буравкина, який называется так: «Я не ганю земли чужие». Этот твор мы выбрали так само не выпадково. Напевно, вы ведаете, что Геннадий Николаевич Буравкин узначальвал нашу организацию. Ён шмат рабіў для Беларусі і на міжнароднай арэне. Ён узначальваў беларускае тэлебачанне. Менавіта пры ім тэлебачанне было беларускім. І таксама, на жаль, ён не так давно пагінуў нас. І як памяць пра гэтага чалавека, і яшчэ не толькі таму, але яшчэ і таму, што ў гэтым вершы «Я не ганю землі чужыя». На наш погляд, выказаны вельмі добра беларускі менталітэт, у якім ёсць і павага да іншых народаў, але найперш ёсць любоў да сваёй. Шановнае гаспадарства, мы не будем читать тыя тэксты, пра якія я вам сказала, а адразу пачнем з тэкста Геннадия Николаевича Буравкина. Я что же там разобрала? Там лежали. Так. Ой, уже нема. Есть чистая возьми.
Итак, нагадуємо, як ми пишемо диктовку. Спочатку прослухаємо весь текст, затем пишем подсказок, проверяем, а после проверяем вновь весь текст. Я не ганю земли чужие. Я не ганю земли чужие. Халик солнца не от меня. Только дед за морем не жив я, Беларусь моя снилась мне. Так картела, слеза закипала, когда сердце, хотя б вздалек, приплывали жалейка упалы, Богдановичу Василек. Это все, безумовно, не ново. А ці треба, как новым было. Поле батькова, матчина мова, і над хати буслове житло. І яких шляхи не сходил я, клича полоцкая сенажать. А коли не спевать об родине, дык ну что, наогул спевать. Геннадий Брак. Все готовы? Так. Ну, я скажу, с Богом. На початку пишем мы с вами заголовок. Заголовок образуем маленькую подсказку, поскольку заголовок это часто предметно подразумевает сказ и Зараз мы пакідаем другі паверх, дзе і ў тым ліку адукацыйную зону, і ідзем на першы паверх, дзе адбудзецца прэзентацыя кніжак Віктора Марціновича, Владимира Орлова і Олеся Плоткі. Хадзем. Выключила микрофон. Да. Ага. Ты выключила микрофон чомусь. Я не веду, тут напевно... Ты не выключай микрофон. Добре? Давай, кажи. Тут, по-моему, чувствует нечем смачным. Я так проголодалась, что я хочу уже нечто, некой кавы попить, пойдемте поближе. Что там такое? Добрый день. Что тут цікаве відбувається, розкажіть. Птушечку, а можна до вас ближей підпустити нас? День вас. Здравствуйте, Ларков. Вельми приємно, Юля. Скажите, Так. что тут такое? Ну, ось проводжу майстер-клас по приготуванню пирогов. Там відбувається частування пирогами, а тут я для самих цікавих показую, як... Тому і чекаємо. І дрэнна працуе, што зашмат людзей, бо вельмі часта, калі шмат людзей разам збіраюцца, то тады няма сувязі. У мяне таксама некалькі разоў інтэрнэт спыняўся. Ну тады ідзем глядзець прэзентацыі. Ну пайшлі далей, пора ўжо зноў забаўляцца. Хадзем. А то ўсё сур'ёзнае, сур'ёзнае. Слухайте, мы пришли тут, мы не можем никак спуститься до другого поверха, отбывается некая гульня. Треба шукать некие Гульня з імёнамі, як кажуть. Давайте поназираем, бо мы зусім не ведаем гульні. Давайте.
Все, добре. Ви познайомилися, я сподіваюся, отримали задовольнення. І ось нам три таких щасливих чоловіків, ми так само презентуємо їм диски. Будь ласка, побільшуйте, як переможців. І приходьте на курси «Мова Веда», коли знайти свою м'яту, знайти цікавих сябров. Добре, великий дякую всім учасникам. Я не представився, я забув це зробити. Мене звуть Олексій, моє прізвище Шишин. Я основатель і один з задавців курсу «Мова Веда». Зараз ми поглянемо некілька відео роликів, наших рекламних роликів, які презентували до початку курсу. Хочу сказать, что ролики так довольно добро пошли по белорусскому интернете. Может быть, некто из них бачил. Это ролики, кто не бачил, будет научиться. Поглядите, кто бачил, то еще раз поглядите. Некоторых видео, а после мы протягнем с верными таким классным конкурсом «Полный аукцион». Я доведалася, що це таке. Ми зараз з вами присутнічаємо на курсах білоруської мови «Мова Веда». Так що давайте поназираємо. Мы познакомились на размерном Ветка. Ні. Мови? Так. Я огульная милость и обыякивость для життя. Какая огульная собачья мясо, проявляй на себе вялость. Все равно шикарно. Серйозно. Любіть свою мову. Команда КВЗ займається. Значит, правила простые. Давайте я вам трошки покажу. І тільки що почалася літературна частка сьогоднішнього фесту. У гэты момент лідар гурту «Амарока» Зміцер Афанасенко презентує свою гульню. І вскриваємо. І всі гульці шукають менавіта картку оригінальну, мою картку, казочки. Потім отримуються відповідним чином бали, все прописано в гульні, правила, поле, все цікаво, можете поглядіти. На версії відбуваються, як це називається? Гульнєва зона, в гульнєвій зоні можна погулятися в гульню. Гульня буде продаватися на Простора Бай, на Символь Бай. Так само можна буде замовити за межу, у регіони, пошти. Дякую велике, я сподіваюся, що вам, коли сподобається гульня, долучайтеся до гульнєвої зони, зараз ми підемо туди гуляти. Сьогодні можна так само набити на Симбальбай до Донізі. Дякую великий. Наклад обмежований, тому глядіться, хутко скончиться. Дякую великий. Дякую велике. До речі, навідавши гульневу зону, всі задоволені, на кожному столі рускомовна настолька, да, стоїть. Ось ще одна додалася казочник, тому зацікавлені груповки, які маються тут 5, 6, 7, 8 чоловік, коли ласка. Приязно ви проведете час, відповідно в Білорусі, але є видання, які заслуговують особливої уваги. І, коли ласка, я запрошую Олесь, наш вольний, десь він тут повинен бути. Олесь Квіткевич, так, да, ми бачимо тебе. Просим на презентацію видання Владимира Орлова. Білоруська мова, свято родної мови. Офіційний хештег «Наша мова». Тому робіть фотоздимки, підписуйтесь, позначайте, щоб всі бачили, що ми живемо на віки. Зараз разом з нами білоруську простору по обсягах Беларусі. Ён і цяпер на выступе літаратурным. І калі паспее ўвечары і яшчэ засветла трапіць у Менск, ён абавязкова падпіша кнігі сёння
А калі не паспее падпісаць сёння, то мы ўсім жадаючым падпішам кнігі Владзіміра Арлова заўтра, і пазаўтра яны будуць у вас. Зараз спадар Владзімир прэзентуе свае выданні, як я ўжо сказаў, не ў Менску, мы прэзентуем ягоныя выданні ў Менску, і кожны дзень, кожную нават ноч можна замаўляць сабе, сябрам у замежжа, бо зараз кніжка «Краіна Беларусь. Вялікае княства Літоўскае» неўзабаве выйдзе таксама па-ангельску і па-руску. Гэтыя кнігі будуць даступныя ўвесь час на нашым сайце. Ну, напэўна, ён ужо вам намуліў вока, але паўтаруся. Прастора.бівай – гэта інтэрнэт-крама тавараў, зробленых беларусамі і для беларусаў. Мы свядома ідзем на тое, каб папулярызаваць менавіта свае рэчы, бо тых, хто папулярызуе іншыя, іх і так хапае. А мы зрабілі акцэнт на тым, што палічылі для сябе важным. І Владзімир Арлоў, мы даўно ўжо з ім сябруем, і ён ніколі не адмаўляецца падпісаць свае выданні тым, хто жыве у Канадзе, у ЗША, у Швейцарыі, у Расіі, в іншых гарадах Беларусі, не толькі ў Менску. Таму на нашым сайце заўсёды можна замовіць любую кнігу Владзіміра Арлова з персанальным аўтографам. Таму, калі ласка, карыстайцеся такой магчымасцю і цешце сваіх сяброў і найперш сябе такімі выдатнымі выданнямі. Паўтаруся, такіх, на маю думку, аналагаў пакуль яшчэ няма. Ну, будзем спадзявацца, што іх будзе становіцца болей і болей. Дзякуй. Дякую. А я, так би мовить, у нас зараз парад литературный, и я возьму слово и хотел бы презентовать для вас некалькі цікавых выданняў і падвесці вынікі конкурсу, які праводзіла Радыё Свабода. Хочам падзякаваць і яшчэ раз нагадаць, што сёння тут цягам усяго дня спадар Вячаслав Ракіцкі вядзе прамую трансляцыю, якую можна глядзець на сайце Радыё Свабода і на афіцыйным канале. Цягу апошніх некалькіх тыдняў на сайце Радыё конкурс, які называўся «Віншую па-беларуску». Ідэя яго была вельмі простая. Прапаноўвалася стварыць паштоўку, дызайнерскую паштоўку, якая б была прысвечаная святу, прысвечаная дню роднай мовы. І ў выніку некалькі дзён назад мы падвялі вынікі, у нас перамаглі дзве паштоўкі. Вы сёння, мабыць, хтосьці з вас ужо мае. Вось адна такая цудоўная паштоўка з днём роднай мовы, з вышываначным языком, выше языком, як зараз жартуюць. Яе намалявала дызайнерка Настасья Дыро. І яна у нас, дарэчы, пераможца гэтага конкурса «Віншуем па-беларуску» і атрымае ад Радыё Свабода вось такі цудоўны Kindle. Я не ведаю, ці Настасья зараз у зале, можа у зале, а можа яшчэ не, але ў любым выпадку ад Радыё Свабода, як пераможца конкурсу «Віншуем па-беларуску», яна атрымае вось гэты цудоўны. Ну і вось яе паштоўка. Хто ўжо мае такія паштоўкі, хто не мае, калі ласка, іх можна на ўваходзе ўзяць бесплатна, можна таксама на розных стэндах, вось яны прысутнічаюць, калі ласка, бярыце, сёння іх тут вельмі шмат. І мы вырашылі, думалі, это пражская редакция «Свобода», сказала, что а вось нам падаваецца гэтая паштоўка. И она называется, гэтая паштоўка, як вы думаете, як яна называется? А яшчэ, ну, пагоня, гэта звычайна мужчына, такі ў шлёме, на коне, а вось гэта, як вось, вершніца, правильно. Гэтае слово, я не ведаю, ці прыдумаў, ці знайшоў Алесь Плотка. І вось гэты дызайн, гэты малюнак быў зроблены адмыслова для яго, ці эскіз для вокладкі кнігі Алеся Плоткі «Байсан». І вось ён, як ён назваў і як ён, чаму вось вершніца і чаму гэты вобраз, таму што гэта муза, якая застанецца ў вечнасці нават пасля яго смерці. Я вось хочу даць слово Алесю, пакуль што толькі распавесці пра вершніцу, пазней распавядзе пра сваю кнігу. Калі ласка, Алесь, запрашаю на сцэну, распавядзі, што ж гэта за муза такая вершніца? Ідэя вельмі простая, трэба падзячыць Юлі Галавіной, якая была дызайнерам, таксама Лізавеце Пастушенка, якая дапамагала стварыць гэты вобраз, і перадаць прывітанне Юлі Ляшкевіч, маці гарадоў беларускіх, якая нас, власна, пазнаёміла.
Напэўна, гэта все, што вам трэба ведаць. Таму гэта падарунак, сам ужо вырашай сабе пакінуць ці дзяўчынам-дызайнеркам яго падараваць. Праз некалькі хвілін пасля таго, як я скончу, Алесь далей пачне прэзентацыю сваёй кнігі і пакажа гэту вершніцу ў іншых варыяцыях, ужо ўвершаваных. Ну, яшчэ раз я хочу сказаць, што сёння ўсё ж такі мова, гэта што ў нас? Мова — гэта книги, гэта литература. И вот у меня тут на столе есть некалькі. Вячеслав запросить на сцену и рассказать библиотеку свободы, и что же это такое. Добрый день, шановне господарство. Як вы бачили, тут уже и наш невеликий лозунг. Сегодня мы говорим, что радио «Свобода» — это не только радио. У наш сегодняшний час радио «Свобода» — это еще и книги, и телебачення, и интернет. Так что мы идем у навушчем книги, это сборники наших радиопередач. Уже их довольно шмат, и с некоторыми из них вы можете ознакомиться. Это и две мои книги тут, и сборник «Жыццё пасля раку», вельмі цікавыя споведи, вельмі кранальные споведи людей, які перамаглі гэтую смяротную хваробу. Это наш сумесный проект «Словник свободы», это гамбургский рахунок Бахаревича, вось тут как раз на нашем стенде, и апошняя книга директора Белорусской службы радио «Свобода». Это 10-й поверх его книга, якая так само тут присутнічае. Так что настройвайтесь на свободу, будем разом, заставайтесь за свободой. Свобода — это усё. Пачакайце, я вас яшчэ не адпускаю. Гэтыя кнігі ж мы не павязем да хаты назад у рэдакцыю «Свабоды». Я прапаную іх нам сёння падарыць вось наведнікам, і будзе вельмі простая справа. Вы задаеце пытанні пра свабоду, пра кнігі, пра мову, якія заўгодна. Хто першы адказвае, адразу атрымлівае кнігу. Окей? Дамовіліся? Я думаю, што у вас пытанняў у галаве даволі шмат. Будзе што задаць. Добра. Легкие пытания, давайте, я вам микрофон, а кто правильно отказывает, дорым одразу книжки. Колькі гадоў існуе беларуская служба радио «Свобода»? З якого году? Калі ласка. 54-го. А вот питание вельми простое. Сходу, имгненно, кто назовет свою самую любимую авторскую программу радио «Свобода»? Як? Что вы сказали? Свобода без гальштука. Великий дякую. Это великий комплимент мне, потому что 2 года існувала гэта радио. Пасля гэтая передача. Пасля гэта я подпишу вам свою книжку «Белорусская Атлантида». Назовите 3 ведущих радиоэфиров. Радио «Свободы». Ведущих эфиров. Друг Хруст. Кто там? Давайте 3. Одразу человеку стоит, говорит 3. Сходу. Казанска. Лоткар Валерьевич Саганков. Выдатно. О, да, это 100 адресов свободы от меня. Казанска, какие телепроекты вы ведаете радио? Свобода. Давайте, может, нечто моўнае, гістарычнае, ці пра што гэтыя кнігі. А вось Альгерд Бахаревич, якія яшчэ кнігі ведаеце вы гэтага пісьменніка, акрамя гамбургскага рахунка Бахаревича? Шабаны. Хто першы адказаў? Атрымліваеце кнігу Альгерда Бахаревича. Як называется передача, у якой листуется с нашими слухачами Валентин Жданко? Не. Это уже называется книжка. Листы с подшибеницы. Итак, вам книжка «Листы на свободу». Поштовая скринка 111. Это адрес белорусской службы радио «Свобода». А
Які аудіокниги ви ведаєте Радіо Свобода? Аудіокниги. Так, ще. Ну, можем подсказать, автора. А хто? Ні, «Страсти по Аудею» – это пьеса Владимира Бутромеева и спектакль театра Янки Купалы. Хто з белорусских выдатных письменников был наиближайшим сябром нашего радио? Кто первый отказал? Василий Быков. Давайте вы починайте. Наша трансляція підходить до свого логічного завершення. Ми будемо з вами розвітуватися, але з вами не розвітується святкування Дня родної мови у бізнес-клубу «Імагуру». Тут є ще шмат цікавих мероприємств. Тому вставайте, сідайте на метро, автобуси, трамваї, тролейбуси і хутчэй, бо нас ще чекають що? У нас ще чекають виступи популярных беларускіх гуртоў. Гэта гурта «Вурай», гэта выступіць Крама, таксама маладая зорка, не баюся Паліна Рэспубліка, а таксама шэраг гульняў, цікавых сустрэч, кантактаванняў. Магчыма, самае цікавае, што сёння тут было, гэта кантактаванне. Людзі кантактавалі паміж сабой, кантактавалі на сваёй роднай мове. Шмат цікавае нова даведваліся, заводзілі знаёмства, набывалі падарункі. Адзінае, што мы хацелі папрасіць у вас прабачэнне за шматлікія тэхнічныя перабоі у часе трансляцыі, якія звязаныя з цэлым шэрагам абставінаў, у першую чаргу з працы інтэрнэта. Ну, конечно, глядзіце, столькі народу, то ні адзін Wi-Fi просто не вытрымлівае. Так, сапраўды, і кожны чалавек мае сёння ўжо айфоны, смартфоны і гэтак далей, все яны ўключаныя, таму наш рэжысёр нам нешта яшчэ падказвае, што мы яшчэ павінны сказаць. Слухайте, нам подсказывают, что все подеи тут будут отбываться до 22 годин. Так что у вас еще есть абсолютно час, как встать и приехать и побачить самые цікавые программы. І мы развітваемся і нагадаем, што цягам ажно 4 гадзін з вами было Радыё Свабода і ваши вядоўцы Юля Коцкая і Вячеслав Ракіцкі. Всего добра. До сустрэчы. Пачуемся і побачимся на сайце svoboda.org.